stranded oiduna leiba satra satri praja pumnamak jaga amadagi jaga amada safely evacuate tawna bidamakta sarkarna achauba daita mo loinana responsibility kya lawkisa mafam kyada darka oiba jagada curfew thamduna security forces Central Armed Paramilitary Forces amasung Army sijanaduna security forces kya strengthen tauki saduga loina na khwaidigi maru oina relief operations amasung rehabilitation phajana thamnana baidamakta sarkarna akanba miyeng amaga loina na jaga pumnamakta thamki. So all sections of the society duga Manipur ki affected areas pumnamakta wherever it was needed sarkarna yamna akan ba meeting amaga loinana sangkisa farmers singi yaifana baidamakta matam du da low uba matam yoksalakpa matam du da low uba yana baidamakta sarkarna akan ba meeting amaga loinana security forces strengthen tawduna low uba yaba ngamingisa duga akoi jaga kharada akoi gi low uba ngamhudaba jaga khaduna sa farmers sing the compensation piduna akoi farmers ki yaifana baidamakta kya honagisa pot matam du the pot watanaba pochai watanaba whether in terms of oil natraga thau kenogi akoi gi onions ki orazo alu gi orazo amato mayam gi essential commodities mayam do watana baidamakta akoi gi even khongsangbo railways ki through da koi poche yahollaga so that prices escalate tawduna baidamakta government akan ba meeting amaga loina na kaya kano chathagi sa kwaidigi maru oina sa satra jingji ki punsi satra jinggi mogi lairik tambado watana sotha hodana baidamakta akoi gi internally displaced students myamji mahaki anak pa school singda paisa amata tinghandana duga matam du da mahaki documents kya awat pa ke mayam do adu jingdo adugi khara flexibility laina satra mayam jingdugi awat pa jingdo loina keno tawduna akoi gi government sana kya paikhat kesa duga chief minister gi meeting makhada honorable leader of the house ki meeting makhanda akoi gi displaced students ki rehabilitation schemes kya college sing amadagi amada transfer tawbuji gamda yamna ease of way da tawbang amna bainamakta smartphones kya piduna sarkar gi damakta koi education gi line da kaya da sathagi sa yamna kano tawbuna sigizina koi gi hogiba kano matam so that no one is deprived of their facilities that they should get adugi wakhalon du ni tawisa duga sa koi khwaidigi maru oina matang sida healthcare gis keno sida jaga khuding makta relief camps leriba jaga jing sida healthcare sana mafam phana pina na baida makta mental health in terms of masaki physically fit oina na baida makta akoi regular visit by all the health teams atuna jaga khuding makta across the state across all the districts across all the affected districts ke mayam da salaga relief camps singda yamna chatlaga yamna kenozing dugi IDPs mayam dugi ana layeng IDPs mayam dugi maki mental health phanana baidamakta kaya chathuna lakhisa sa handake akoi gi kenoji da yamna Manipur ji healthcare system ji da sa points ka thamjabada sa medical colleges mari sisna yamna nuai medical colleges mari keno to bahai basi akoi per capita healthcare professionals henkelakpani sigi per capita healthcare professionals henkelakpai ji akoi doctors to patients ratio ji maki akoi WHO gi norms to phajna follow to da sigi akoi healthcare system da kona yamna aphaba keno ma oinana baidamakta sigi medical college henkelakpasina ju yamna kanaba podama oigisa saduga akoi honorable governor gi address ta keno haigi budu akoi eye transplant mayam eye transplant akoi reality medical term corneal transplant se sa akoi
ख्वाइदगी अहान बोइना फर्स्ट आई डोनेशन जी जेनिम्स तौरगोंदा corneal transplant सी अखोई 18 January 2024 दा first corneal transplant से अखोई state आई केनोसिदा अखोई पांगथोक्रे सा सिगिजिदा यामना थागतनिंगाई ने सा अखोई केनोसिदा सिगी team of doctors and team माकी सिगी teams दा अखोई होजिक फाउदा almost 11 cases eye transplant corneal transplant से तौगरे सिगी corneal transplant से दा अखोई मपानलोमदगी होजिकी कोइनोस पुरक पखक्तना तना यामना नुंगाई भाईगद्रा अखोई डिसीज्ड organ donors डिसीज organ donors अखोई मणिपुरदगी अखोई मणिपुरी मचा थोकपिरागा अखोई मियोय खरना महाक मियोय अमा लेगिदर मतुंगदा महाकी organ से donate तौ मतमजिदा मियोय अमा नै कनो तौबानसे किडनी अनीगा मिट अनीगा हाइबा तारे सिगिजी अतोपा मीदा पीबा कांदा मियोय मरी कल ले सिगिज वारी अमखक जस्ट अखोई किंसी ऑगस्ट हाउस की केनोसिदा इना पॉइंट वारी अमखक थमजनिंगदा सा अंगांग यामना नुपी मचा अमखक चाही 35 मुक्त ngairibi nupi macha amakak yamna mahaki karene kathok ban haiba tare mahak si kamaina keno toge haiba kanjida so akhoi gi blindness control program gi akhoi gi sum radio talk se ta ba kanjida mahaki wakhal londa mahak si leigidaba matung jida aigi mit donate tawinge aigi hachang donate tawinge hadana mahaki mama du thamba kanjida मतम केनो तौरगा महाकी हॉस्पिटल दा महाक्सी लेगिदे सा माना लेगिदे मतुंग जिदा महाकी ममित अनि अदुगा महाकी किडनी से डोनेट तौर यामना सिगुम्बा याम एग्जाम्प्लिफाई तौबा दुगा प्रजा केनो की दमक कथोम्बा तसेंग अखोई इबेमसे महाक अमसुंग महाकी फैमिली सिगी यामना पुक्चेल चौथोकपा सिगी फैमिली सी तसेंगना अखोई ऑगस्ट हाउस ने यामना थागतनिंगाई ने हाइबदा अखोई हाइमन बथोइसा लोइना अतोपा सुम हुजिकसी डिसीज ऑर्गन डोनेशन जी यामना जो वांगा मसिंग सुम वांखले इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मीडियम मखादा जो सिगी डिसीज ऑर्गन डोनर्स जी मसिंग यामखनबगी आइडिया दो यामना जो केनो अकनबा ड्राइव अमा चतुना सिगी आइडिया से पुथोकना रेसा सा दुगा अखोगी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की मीडियम मखादा चीफ मिनिस्टर्स की हकचेल की तेंगबांग अमसुंग PMJAY जिदा अखोगी मणिपुर की जिदा प्रजा कया लायंग बंगमदब क्या सा ऑनरेबल मेंबर्स पुनमक्सो अदुम कार्ड सी पायरगा सिगी लायंग बई केनोजी अदुम सिगी एक्सपीरियंस में याम थेंगनबिरंगबनी अन सिगी कानब कया दुगा अखोगी सेंटर्स मरफु मंगादा अखोगी फ्री डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज यामना पीदुना यामना कानब पीरिस जस्ट हेल्थ की पॉइंट अमनि थंबदा अखोगी गवर्नेंस की एड्रेस के मरी लेना सो एजुकेशन यामना मरु ओइबा केनोजिदा अखोई हंदकी केनोजी 2023-24 जिदा कॉलेज फगलंसी मिशन अमा हाना स्कूल फगलंसी मिशन दो यामना सक्सेसफुली पांगथोब मतुंगजिदा अखोगी कॉलेज फगलंसी मिशन इज ऑलमोस्ट 10 crores per year जिदा 2023-24 दगी हौरगा सिगी केनोजी कॉलेज फगलंसी मिशन जी अखोई हौदोक जग्रेसा सदुगा अखोगी स्कूल फगलंसी मिशन जी अहान बहुब कांदे इट वाज with lots of expectation adu sum fagalakpagi kenozanda so schools chamaga kunna keno toba kanjida akoi enrollment government ki school sings the enrollment henkalakpa duga dropout secondary levels the school ki dropout se masing yamna handare esa yamna nungai bamna government schools da first position holders ke yarok pase akoi sige mission school fagalansi mission haibase masigi result ne habada koi yam thagatningai ni sa koi gi government schools tagi school dropout handarakpa duga position holder yarakpa pass percentage wankalakpa sini education gi kenos da duga akoi gi sir CM civil services coaching scheme ji sigi hoba kandagi sigi makhada zo akoi yamna sigi fruits haibatare sigi mahi phangba yamna hauresa duga agriculture is the mate kama punjab da sa akhoi gi
geographical indicator अखोई GI tag की Chakhau Tamenglong orange Kachai lemon दुगा Sirakongi Morocco keno to buze sigi yamna thagatingai ni yamna अखोई government की अचुम्बा माइगैदा मणिपुर की प्रोडक्ट्सिंग मपानलोमदा recognize तौरपा दुगा यामना अफब पोट अमने हाबदा कोई हेमनबा थोइसा सदुगा अखोई governor के address the loina whether in terms of the tribal affairs की तखलेबा एकलव्या school सिंगजिदा अखोई मसिंग हेना तौरैबा दुगा अतै in terms of transport की the heli Manipur heli service Panipiriba rural development ngasai honorable leader of the house na thambi ke PM AY duga koi urban gidana urban gi PMAY giduzo duga sugumba scheme am se putorga social schemes sida social welfare ge makha jida iman nongthang leima ngasai gi above the age of 40 years ki moigi lupa chonga ga piba duga seeing we sotar basing thing ba season attack with this honorable governor ge address da yamna mayek sing na yamna holistic oiba section khuding makis duga jaga khuding makki kanana bedamakta across all the sections of the society kanana bedamakta akoi ge government sina adum paikat sarisa so duga akoi tasengna akoi national food security act ki makha jida yamna praja gi damakta akoi December 2028 for free of cost paisa tingdana praja akoi gi NFSA card holders singjida akoi 2028 ki December bo free of cost rice yenna bagi sigi kenoji praja gi podi akoi gi grassroots reiba praja kudimaki keno sotharaba praja kudimaki yamna kanaba podama oiriba scheme amane sa siji tasengna hai 2028 is almost akoi hojikpagi sahi ahum makhai mari wali manesa sijna haibadi praja jigi damakta government na paikhalaiba schemes mayam sa duga akoi sa manipur akoi yes we were towards the path of progress prajana manipur khaktana tabida india gi jaga pumnamakta in terms of the tourism potential ke mayam je recognize tarukbagi ji mayam na so yamna khangna ba kanos the yes third May du dagi kitang ish khara slow down tawrga so sa akoi gi yamna hairaga di khara high kha kano tawbada akoi gi international football match tri national gi tawbudu akoi gi yamna achouba tournament ama oi gi beduni sa duga akoi gi Chintan Sibera akoi gi minister India gi oiba Chintan akoi gi sports ki ministers mayam gi sida Chintan Sibera ga tawrga sida pham gi ba that shows that Manipur ji recognize tawrpagi Manipur gi importance hekalakpagi ne habada akoi sa haiman bathoi sa duga akoi mayam na zo akoi gi B20 gi makha da B20 Manipur ga paket pangthokhiba mapan lumdagi foreign countries tagi mi kya laga sigi Manipur ki phaja graba jaga Manipur ki tourism potential yamna leiriba jaga Manipur ji mayamna recognize tawbuda sigi B20 jina so yamna achouba yamna kanaba pot ama pigi bidune sa duga sa mayamna khangmi re dongai north east femina ahan boy in north east 59th edition of Miss India kenogi grand finale tawgibda so April gi tang taraga mangada sigi kenosina that Manipur stands important in the eyes of the people of our country duga mayam na so akoi gi Manipur gi phajagraba keno singsi loina uraga loina phajaraga loina pamnaraga sakhiba pot ngakne sa so akoi duga akoi gi Manipur gi recognition akoi gi kenoji INS Imphal ga keno tawgiba commission tawgiba worship duga sugumba mayam sina akoi gi Manipur gi mapan lomda Imphal haiba hojiki worship sina central government of India na akoi gi recognize tawraga akoi thambigi bedune sa duga sa akoi yamna zo almost finishing stages ti hojik leire hadana akoi takpi so ahum Manipur Bhavan
Manipur Bhavan yamna chawba mayam sidagi chatnaba khonaba kanda Dwarika da saba Manipur Bhavan on the verge of completion sigiji yam thuna commission tawraga prajagi yamna kanaba pora moigani sa duga akoi Manipur akoi history duga akoi gazettes documents ke mayamji ki importance yamna leibana mara moiduna akoi thaina gi chasing ji akoi sum manjalakpa che keno tawpa mayamje hojik yamna digitization of gazettes puna mak loina 1950s ki hauragan gazettes loina mak digitized tawse says that this will be a game changer for the akoi Manipur ki records ke mayam je gazettes ke mayam other official documents ke mayam se yamna kana ba porama oigani haidana ai wakhalon da thamjaisa suga smain tawdana across all sections akoi lamben gi dang sai thambi gi rigid pavement road, so this will be Imphal area gi sigi great area so is tawgani and habi gi sigi ji akoi gi Manipur gi ngasai honorable leader of the house thambi gi ba dumaina ising nong ji yamna chuba inong ising ji yamna keno tawba jaga am oi bani na sigi ji sahi kano sahi yamna chatlaga akoi hanganda repair tawba khot pado adu gi keno du yamna handagani hadana ngasai thambi gi bado so aduna sigi mayam keno tawba say yes akoi honorable governors of Panbigi bado akoi state's economy da handaki thoiba thogdok sina akoi da kitang chaithing ama piki adabu nevertheless akoi social sectors ingida akoi duga akoi gi centrally sponsors himsu henkalakpa duga social sectors idazo hena paisa pampin tawraga praja gi damakta yaifana bai damakta akoi adum sigi government sina adum paikatsarisa duga sige mayam ji hai tadok hendok na mayam na kano tawdroga zo just to sum it up all sections of the society all across the nook and corner of our state sige government sina akan ba meeting ama changaga praja gi yaifana bai damakta tawrisa duga loisalakpada akoi gi honorable governor na thambiramba that we the people cohabit in harmony and mutual respect and dignity for one another. Duga koigi magi appeal peace and harmony in the state towards the path of prosperity. Habagi wakhalondo ana Manipur ji amna prosper the state ama chaukhat pa state ama duga shanti leina akoi pumnamak leminaba yaba state ama oinena bainungta governor na thambiram du yamna achumba waphamni ana akoi Manipur let it shine to its glory duga yamna nungaiba yamna santi leiba towards prosperity wa gi lambenda satpa Manipur ama oine da bainamakta akoi myam honamina si haizaraga soide sum tenjage sir. Thank you honorable speaker sir. Mathangda motion of thanks ki seconder na magi walol thambigani. Honorable Speaker, sir, Honorable Governor, Madam K, address motion of thanks ki second overloin I ofam kratham jage matam PBB I thagachari hanmada motion mover na most of the points loina cover tawzare ID matam tentan no lau jage akhoi overall gi sumaina ai thamjaninge various measures policy program amyam se khoi ge chahi da chatpa gi just routine follow to bana taba but chahi da difference akhoi ge enhance to ba improve to ba lairiba program scheme asi kamaina effectively implement to budra haibage policy mayam puthole harga akhoi ge honorable leader of the house ki luching makha da pakhaki mayam se khoi honorable governor ge address ta yam briefly but suna sumaina pan biduna akhoi government ge thabak pakhali mayam se khoina sumaina ubire akhoi to enhance the economic
condition of the people. Various department of Paikat Khiba ase galoinana individual weaker section of the society busu individually kramana mateng pi biabra educated youth singbo thabak phangdaba miyam sibo kramana khoi masana masabu semgat pi yaba lambi pi bagi schemes miyam hana sumaina leram daba schemes miyam se anobo oina khoi center digi purak panataba leiriba adu da difference kra leina implement on mahona bisida khoi improvement miyam sumaina ure habse khoi miyam thamjabda lalwaina lawi hauze ai just personal kano sida akhoi ge neighboring states da helicopter service se leibsi kuira rural area da natraga town to town sumaina connect over helicopters service se akhoi manipur de just a dream oina leibugum to aingon su I think it is impossible haina khalambane but helicopter service se chahi ahumari mamang da ama active service da leibuga loinana another helicopter service to sumaina udan 2 ki makhada rural area da far flung area da connect to binangai housing service pibiduna leiriba simiyam se akoi thabak toriba sida we do it with different types of yasi proof amani aina haijaning bani aduga manipur the medical facilities se people loina medical college ano no was thok piduna handak ki May 3 gi mutung the problem thoki ba mutung da akoi Churachampur da mechina now no so hapchin bi ba center dagi specialist miyam tharak piduna rural area da so tha bi ba si miyam si so koi governor ki address na phajana pan bi na adu loina na akoi Manipur se every year nongkra hena chubaganda flood situation da tom face tawe crores and crores of properties in Mange. Asina, akoigi economy say again it pulls back again and again, both in rural and in the belly. Asisi permanent solution thina bahona bakanda. Lebak pana FMBAP ki makada flood control tonanaba, flood menace tonanaba scheme se krapangduna handaki flood asi. 28 May the Toki Badu, it could have been worse than what we have faced. Adubo, a Sigbo program Pakaki Bagi. I am say prevent over Ngam Kibini have said Tamzaning. Adu Lona Haziki Lamfel Part Water Body Siemba, Simiam Nasu, Sai Honorable Leader House Namagi presentation the Supan Bigre. Adubo, Sigmo schemes miam, Sigmo programs miam, I say. Multi-purpose program yam se paikhat pagi akoi Manipur da flood situation se yam thina thok pia ba sisu akoi somehow control to bangam khibani 2 years before akoi kedamai da thok khib daba Singdadam one of the main water source akoi drinking water oina phangdun leib se dry ora pakanda akoi miam pakhalam bani but somehow akoigi Thobal Dam dagi ising lauduna si miyambo muka khudakta PSCD gi miyang makhada miyambo drinking water provide to bangamba mafam khrada akoina yawbangam drabisu most of the places the sumaina yawbangam khibani aduna department na pai khiba department na pai duna leba khuding da akoi improvement uba phange in spite of the situation that we frequently face which the other states have not been facing this kind of situation in Manipur like COVID thopakanda di COVID di adudi all over the world oire adugi recovery phangdring eda lebak thiba thodok amuga 2023 May 3 digi thokpa hore in spite of all this government have not stopped its work
to bring more development in all sector, education sector, the power sector, the natraga akogi transport, natraga social welfare ki makhada paikhat pa, asi mayam se sumay na koy na paikhat piyaba mayam sum paikhat na lai, aduga hausi talk of the country haibutare. Manipur the law and order situation, ethnic issue, si mayam se India pun batadum ngang dan lai basi. Government of India and government of Manipur na yam na swift action low key na ay thamjaninge. Maram di May ahum hek thokpa gi matung da within few weeks da koye Honorable Minister of State in charge of Home Manipur da laktuna 2 weeks hena came to biduna different affected places to visit to take stock of the situation. Mahang na susumay na hona duna laying eda Honorable Home Minister Masamak Lai. He was here for 3 days. He visited all the affected places, including Churachampur, Kangpokpi, and relief camps in Infal. Mafam na dum chalaga society organization, civil organization biyambo sumay na wari tawdaga how to bring back the situation into normalcy abisi mana suyam kanna hona birami. At the same time akoy chana ba thang ba watna ba haina center degi May June to August 2023 manong sida 30,000 metric tons rice upibi aduga loidana hojiki OMS ki 2,000 metric tons adu supibi aduna hoji lebak thiba thodok thok labasu those affected people should not stay hungry. Those affected people should not be just left out. We have to take stock of the situation. At the same time, we have to feed our people who have been facing the unfortunate situation more than most of us. Mohoibo yengbi yaba miyam yengduna moibo settle tofam through the district administration people housing relief came the labor miyam se chara henduna lei habadudi adudi haimale adu gumbal leite bramdi all the district administration makhada lady officers miyamna through the government of through the district administration government namohogi pifam thopa nitigi akoi monitor tawraga piduna leibani situations in normal langtringe da miyum hanbang ngamdringe da mahoibo school da community hall da dum koina thamde nungaite habagi government of India na so through the initiative of our leader of the house prefabricated to same biduna most of them adu da lene khrasu hanjin basu lei adubo situation si normalcy purak na ba se another step low boina akoi committee ki amrum semi committee si akoi Chief Justice High Court ki amana retired amana head to biraga committees to constitute tawraga hot nei. At the same time akoi population commission su amuk functional oihanba maramdi hauzik thok liba thodok ase akoi da karegi sigi hanjin thopra habse abnormal growth of population lay asidi prithvi na khangbani akoi punama na khang asi su fajana akoi yengsindrabdi ngasi thok liba khaktanate more and more this kind of situation our people are likely to face. At the same time ILP is more effective oina function to hanangai habse khoi step mathang lawraga asigi long term solution purang na bus honari. At the same time akhoi cabinet subcommittee su semaga akhoi really came the lairibagi grievances local administrative authority signal yeng liba mathakta kamaina akhoi na yeng sinangai lebra habsi hodna boloina na akhoi community animak sida akoi officially unofficially pau phonaraga kramaina
प्रजा सिंह मिसअंडरस्टैंडिंग लेरिबा प्रजा सिंह मोइगी ग्रीवेंसेस अदु हौजिकसु अदुम लेरिबा नुंगाइतबदुम लेरिबसे कमाइना स्लोली अखमुका नॉर्मल सी पुरक्सरा हाइबसे अमाना मबु कोकनाबा forgive and forget से situation से slowly पुरक्तरबदि खुदक्ता नंग तो नंग you forgive him हाइबदु मी ओइबा सिगुम थोकपा मतुंगददि हाइबदु मीन एक्सेप्ट तौदबनिना असि याम cautiously step अदुमाइना लौदुना लेरिबनि अदुना हौजे ngасai aigi mangdangang bikhiba motion mover na masu panbikre May 3 4 5 6 aduda peak time haibtare Adum tamda community naide, everyone try to help one another. Most of the affected people say, Maitei basu kukina mateng pangna honaba, Maitei na su kukibo mateng pangna honaba, Nagana su wherever akoina mateng pibi yabum pamda, safer side the government torigi matakta muka akoi por mahoy safe place at Taunabo honaba, Simiam Sesumana honaduna. ngasi normal kamnaba hannabadi hauzik yam hanthare hauzik akoina step umuk lauri basina kramaina asisi amadi chatpada secured oidaba adugumbasi kramaina normal oina puraklaga chatpi yagadra habjisu step kana lauri basi myam jisu akoigi hauzik ki leiriba situation asida normal purangna basu hona ribasida akoi miyamna mateng pangnaba haibasi so akoi honorable governors ki address the miyamda appeal tawbusi yauna tawjari akoi si situation si thokhaning drabasu thokhibanina various step laukibasi detail oina akoi honorable address da thambi basu ai honorable governor bo Thagat Polonena, a motion mover move to but a second to we have say Mafamkra, Wafamkra Sitamai, Tenselage. Thank you. High level discussion on Governor Address Kamari Lenana, honorable members in the observation amendment notice Pangjay, Maramadana, honorable members in Na Kara Tentak Tentang Aminavani Singh Jerry, Ahan Bada, honorable member Sri Oibo V. Singh. Speaker sir, haukiba February gi tang kunmari 2024 da Honorable Governor na August House asida PB kiba thambi kiba magi address haibitare madara koi democracy satpali pakta Governor gi address si motion of thanks aduga second toba aduga loinana koi honorable members ingi marakdasu masigi observation or karigumba cannot torgadi appropriate way haina khanmata madu amendment tawbasi adum chatnay adunga sai motion of thanks mover of seconder mayamna yamna nungai jai tabada koi state sigida muktada
याइफनबा पाइखलिबा प्रोजेक्ट मयाम अमा हेल्थ सेक्टर दा एवरी सेक्टर हाइबा तारे अदु याम ताबा याम नुंगाइजै अदा खोइ लाइबक थिबा थोख्रिबा थौदोक हौखिबा मेगी तांग अहुमदा थोख्रिबसे मसिना अहानबसु नतिएबा स्टेट सिदा नतना इंडिया की मफम खुदिंगमक्ता अदुगा वर्ल्ड की मफम खुदिंगमक्ता हाइतारे थोनिंगदबा सिगुम थौदोक थोखिदबा अमता लेते इंडिया की मफम अमतदसु थोखिदबा लेते अदु हौजिक अखोई थोखरे मसी अखोई करी तौबा ताई अइना थाजजबददी मणिपुर की प्रजा सिंह अदुगा मरुओइना रिलीफ कैंप ता लेरिबा मयाम से मसी अखोई कयंकांदा चटलगा मोइना लेरिबा फिबम मरुओइना अखोइगी पार्टी की लीडर हाइबा तारे लीडर ऑफ द opposition parliament की ओइबिरिबा श्री राहुल गांधी जी अहुम लक लापसिदैता हंदकी लेटेस्ट लापदिसु अखोई अदुम चटमिनरगा एकोम्पनी तौरगा अदुम चटमिनबसिदैता मसी मयामनदी हाइबिरको याय मसी पॉलिटिक्स तौबा पॉलिटिकलाइज तौबगी मतम नते हाइना अदो श्री राहुल गांधी जी नसु अदुम हाइजेबनी लागा मसी अखोई राजनीति तौब लाप नते लाइबक थीब थौदोक सिदैदा थोख्रिबा रिलीफ कैंपता मरुओइना रिलीफ कैंपदा लेरिबसे मसी मोइगी फिबमसी जिरिबामदा खंगदे चुरचामपुरदा खंगदे मोइरांगदा खंगदे सिदा इम्फाल ईस्टदा खंगदे लेरिबा मयामसे करम्बा मवोंगदा लेरी अहोंगबा लेब्रा हाइबसे अखोई येंगबा लापनी अखोइगी साइडतगी करी करी अखोइना मतेंग पांगबा याई मतौ कमाई तौरगा स्टेट सिदा नॉर्मल सी लाकदगे हाइबसे मसी अखोइनसु ओपोजिशन दा लैबनिना अखोइ करीमता रूलिंग द ओपोजिशन हाइबदी इन द सेंस सेंटर दा ओइबा याई अदुगा स्टेट दा ओइबे रूलिंग दा लैरिबा सरकार पाइबिबसिदी लोइनबक मोइदा सिक्योरिटी हाइरो और स्टेट एक्सचेकर हाइरो एवरीथिंग मोइदा लोइना लैबा अदुइ मथक्ता लॉ एंड ऑर्डर हाइबसिदी स्टेट सब्जेक्ट निना मोइना मैनेज तौबा खोपदु हाइते नत्रगा केनो तौदे हाइबे वानते मदुदा अखोइना करी मतेंग पांगबा याई और नत्रगा करी सजेशन तौबा याई हाइबदो अखोइ लाक्सबनी अदो अखोइगिदी करीगुंबा सिचुएशन सी नॉर्मल सी हंजल अगदी करी हाइरुनी अखोइना करी हाइरुनी अदुबो अइना हाइजनिंगबदी हाइरगा अदुम होय हाना थोखिबदो अदुम ए अखोइ हंदकीद नतेना हानसु मयाम थोखिना अदुम हाइबा हाना मैतै पांगनगी थोखिबा नागा कुकीगी थोखिबा कुकी पाइतेगी थोखिबा मसिगुंबा मयाम थोखिबा मयाम चिंगसे अदुम पल्लगा हानसु तौहिना ना अदुम पनबा अदुमदु पुनमक्सिंगदु केनो तौरगा अइंगोंदसु नेशनल लेवल की मीटिंग ऑल पॉलिटिकल पार्टी की नेशनल लेवल की मीटिंग से आदा दिल्ली दा कौरे मदुदैदा ऐसो कोई ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी ना ऐबो भी नंग नाउ नंग रिप्रेजेंट तौराव नंग नॉर्थ ईस्ट ता नोइगी स्टेट ता सिगुंबा थोअनिंगदबा थौदोकसे थोखिबनिना नंग रिप्रेजेंट तौराव ना ऑल पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग दा ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी यावे अदुगा पार्टी की प्रेसिडेंट JP नड्डा जी यावे अदुदैदा आइदी सजेशन तौबिबनी तौजबनी लौदबना तोंगानबमनिको अइना अमित शाह जी आइदी कछु खंगजदे अदुबो आइगी स्टेट सिदा थोअबनिना आई सजेशन तौजनिंगबसे मसी लाइबक थिबा थौदोकनी कनासु थोअनिंगब यावरोइको मसी सेंटरसु थोअनिंगोय स्टेटसु थोअनिंगोय अदुबो थोखरे अदु ओरगदी मसी हुजिक्ति बर्निंग ओइरे सेंटरना मतेंग पांगबियु हाइबने सेंटरना खुद थिंजनबियु इंटरवीन तौबियु मई चाकप तारगदी
ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯖꯦꯁꯟꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪ ꯍꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯩꯁꯤ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯩꯁꯤ it should be put out ꯃꯩꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯨꯊꯠꯄ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯃꯨꯊꯠꯄ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯅꯪ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯩꯗ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯁꯟꯅꯔꯛꯑꯦ ꯁꯨꯗ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯏ ꯂꯩꯇꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯖꯕꯅꯤꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯇꯨ ꯀꯟꯐꯥꯔꯃꯦꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯃꯥꯏꯠ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯤꯁꯦ ꯃꯔꯤ ꯁꯨꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏ ꯑꯩꯗꯤ ꯈꯪꯗꯦꯀꯣ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯇꯨ ꯀꯟꯐꯥꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯃꯇꯝ ꯑꯃ ꯀꯛꯑꯒ ꯃꯦꯕꯤ ꯋꯤꯗꯤꯟ 3 days or within 1 week ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯆꯤꯡꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯁꯨꯗ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯝꯗꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯁꯤ within 1 week all illegal arms should be disarmed 하이드나 센터는 핵 인터빈 떠우간다 아이디 그나함다 람현방 amdau mande soina 기 따가도 말리 madu tawro matungda any mod khetnaba haiba tarene maitaiga kuki oiba yai or anybody masidi wari sanaba natna di nongmaina ngakta force na khata loichen badi aidi oidau mande nakal animak si kaubiraga ai nangna pamina karino yagadabaduna ngamgani yani haiba yaroidobuna sorry haiba adu noi si tawnaganu ko noi kaina ba yabu nate Haminau, Warisanau, Haina, I cannot tell you Honorable Prime Minister level or Honorable Home Minister, Nakal Animaxiwari Sitarga, Singchanaraga, Lao Noi, Kaina Vayaroi, Aquidi Dili the Pambani, Noidi other Leminagadam, Noi Masen Kaina Vayabnate, Amana Swagiba, Amana Kaikiba, Amana Hendan Hiba later, so let us forget and forgive. Haina. Wari chanana basi intervene to bidragadi ay masi ay sum suggestion ni ko hai ayina kara sang na matam lore man lo chalo atai political party mayam sina akhoi matam lore akhoi lore manganghalo mal man hena concern oi bani na man hena serious oi nganghalo na hai ado aingon da man ai bobiji nangi ko na pung amara ni ra pige lunch na dinner tro ko na phamina si sineba ai lanai di One of the late day, I did Mashigidum to the Ilaxa Banana, Hiraga, Adamain Taudra, Locally Mashi suggestion, I suggestion Taujavanico. Ado Nasai Nashidi co-incident Habitat. Honorable Leader of the House, budget estimate Haitare 24-5 ki Tambiki to Tabi Amnaya, so project Mayama, Paikalaka, welfare scheme. Mama Paikalakadava Mayam say. I didn't hand business advisory committee meeting the show Adam Saison Tozabni. Yarga di Masi Kara. Kitang Noni Henamatam Lowa Yabra and a Haivada. Adam Honorable CM Nahana di Yang Shiran Tormi. Ada Kuana di Masi Samon Shutok Tokrabina. Amo Hando Hanjin Sunungai Roy. Tang Tarahum do the shoe statehood de Lere. 15 August, Masida the Kra, Tang as you think the similar Shelazer Haya, do I Kashu Haja? Are they Maraxida, Honorable Leader of the House Nako? Adum Serious or Ibira Moy Haibi one of you. India government na, I think I come the Kimdo. As my arm Pirena, my arm Taurena. Pida Babu Kari Lerige, ILP Pire. Kari no FMR Pire. Shida ILP Pire, FMR Pire, NRC Pire. Border fencing. Si Mayam si I Kajitang Speaker sir. I Matam Yam Ojero. Mana Amamam Katang Pandradi Adam Nina. ILP ki matang sisu Honorable Home Minister Delhi the Krokna Aishu la owner lakna some suggestion gi wani Aishu participate to meeting the Honorable Leader of the House CM Shodum Lay Hanagi Deputy CM former DGP Joy Kumar Saipsule Adu Honorable Minister Power Hujiki Agriculture Paibiriba
Biswajit Saib Sule. Masi noina Citizenship Amendment Bill say, Nai Karino Yam Kanno opposed to Rishe. Project with this Citizenship Amendment Act will Chatnari Hybitare. Masi ground rule peer, Loina Siemabra, Guamina Minana Siemabra, Siem Dibra, ID Kangjade, Madugi Beziana, Kayano, Kramhaito, Madu Kangjade. Other Kramhaito ni Masi Bobinang says and to Hybida. Aina, Adam Isam Chamna Hybrid, Northeast. I'll be Chatnaba state sing that the machine of Cobra Toro. I do the Nagaland, Meghalaya, Arunachal Pradesh, I'll be Chatnabina Mashi Moidi Cobra Toro, Harbina. Kari Akaivile, Koi Manipur, show Bengal Eastern Frontier, 18 Kanosia, Koige, 18 Sabianse, Mashi Sanahan Bada. I quote that Kari Bengal Eastern Frontier Regulation of 1873 say, I quote the extent of Kari Kai Haima, Assam Chief Ministers of Koi Pamine. Tahore the Nomini Layga, do the Pare Pariana, Adum Parliament, the Manadum Lautore. Some suggestion to way one go quite issues a command Torga cannot tell the guess. Adagi NRCGSU. Honorable Chief Minister, this is a cannot tell high. NRCC, I assume cannot tell with the D. Much is the British India laying, the British laying it up. Masi country Amaga, see, Atum Lalol itik cannot tell British key roll Hybitari Madu Pari, Patabra, Adu Moi. Somebody Moi Lapa, passport Yaudana, 40 kilometer over. I couldn't show a somnation of 40 kilometer over. Masi Shum Yaramel. Masi Shum Sanar Pashina. Sri Atal Bihari Bajpayee 1998-9 Dudagina 2004 Bose. She system 40 kilometers without pass Adum Changbayaba. Muinum Changbayaba, Masilamel. 2004 the Gi Matamdugi Honorable Prime Minister Dr. Manmohan Singh Matamda. Masi 16 kilometers the machine reduced our opponent. I 40 city Yaman Grema City Yamna problem la and 16 kilometers not yet and either side Adum Handagi Baneva. Then Adudagi 2018 da Kojiki NDA government Myanmar government signed owner enforced over it. Now Mashiyam no I scraped over Hydra. External Affairs Minister recommend over Foreman order to over Tom Machuyare. Machina Mitop Changhal Pagi illegal drug, Mayam Lalon Bakopa, pre women Henkale and scraped away, I say. We are really appreciate. I assume cannot tell away one equal. Then at the gay, I know Jishu, a Koige Machina FMR Gile. Aduga NRC. Masigi NRC. Hojekshi, Aina Tab the D, I am Samdanja gave. NRCC, Nano Hokiba, session to the show, if Congress support Tauti. Akwidi, Nan Kanglada, Mayam Tauminakiba, Mayam Matamdugi, External Minister of State, External Affairs Minister, Dr. Ranjan Juyawi, Honorable Speaker Zukasho, Mayam, Torgale Paki, Pagadra, and Toruda. Adu the lower resolutions of NRC Yaweva. Adu Yaurgani, Adu Yawgido, she the house is subman adopt Taushi Haibda. Madu Honorable Speaker admit to be dubbed the Akoi Warodana. Private member resolution NRC Salanji Haibido. Adu Maduda Akoi Wak or Taubani, Akoi support Taujabanati, who should support the way. Aduga Hana, NDA Hanba government Haibdara Shri Atal Bihari Bajpayee 2003-4 2-3 Marak to the Parliament of Putoku, Akoi Congress Party, the Madu opposed to Hide. Rahul Gandhi Jina, CAA Susanaba, Aduga NRC Susanaba, Adugi conflict Kitang Levido, Madu Mudi Paitorgadum, NRC Sanahan Bese, Masteda Akoi Kashu opposed to Jedi. Adum Akoi who should support of the Taubudabu, Barson Anidi Labor. Barson Anila Habisi, Asamda foreigner Ishugi Matanga,
हुजिक असम द इम्प्लीमेंट तौब ngamdadra le Shri Lehidraba Rajiv ji ki Prime Minister ki matamduda satnaramba satnagane na constitution amendment tawraga Assam da NRC satnag hujuk phaw implement tawba ngamdadra layeba adudagi Honorable Home Minister na NRC se satnarani na mana laktokpa aduga Honorable Prime Minister na amuk Pan India da NRC wafam se khanadri na hayeba actually NRC se satnaraba haibudusu adum hayeng ay ngasidi matam lauja roy adu hayeng matungda honorable members sing na su masi issue si adum khanana bana adum pukhalakani na ay khanjai aduna aina speaker sar da aina thamjaning se yarbadi hojik manipur da laibada natana bharat da laiba praja singna masigi manipur gi issue se sangman he sahi tha tra mari tra nga changsal ka dore ngasai thokiba thodok se laibak thiba thodok ni army officer am senior officer amana ingonda mayam ningsing biram gadra ningsing biram moidra Thobal district ta ahum suba IRP gi battalion lay madai da broad daylight ta battalion du gi nomai loba lakpa hek tanupi angang mayam mara paibi mayam kana gi na haron mayam yom thelak ta nomai lo ni tawda manung de gi kapthorok ta laibak thina amasu sikre Senior usiki army officer ingon telephone tore sir ai sir bu thijara kuni yar sir ki kendra na de ontamadu mateng pangbiwa haeba aina noi kano tawganu noi ji ai de neutral loiba central agency central force ne khali noi mina bias lei nakal amada mateng pangi khotli adum tawyada tawe haeba aina haiba no sir adudi haibiganu adudi lana information tawre adu orgadi mana harak pasiko aikoina nakal amada misang sangamaba more dagi oiba yai Sampur dagi oiba yai or even sidagi oiba yai kukenau sing first MR second MR gi battalion de leramba mayam rescue tawraga puthokhido akoi puthomgadra mada asiana kayamna aina hayaba da kumme no nang adumaina chintak ta kumukano akoina pambdi more da leiba khangde swai da leiba khangde laibak thiba thodok du thoe noi gi battalion gi naton sumang da leiba du bu yum mai thagalaba nomai kakpal noi yenga lei hairuraga masidi state subject ni law and order si state subject ni tai noi naton sumang da yum mai tharaba nomai kapsala ju yabraba mafam du da minority oiba mafam du masi India gi mafam khudimung ta sanabane ba noina mateng pangsalaga state force ne yauksalaga madada rescue tawraga puthorpai muhta koishalaga moidu protection piraga ada dum thamamba targadi hujik relief camp da mi lising yang khai hum phu leiri se masigi inhuman oiba kaptran launa tawri mayam se masi thokhidra ba mafam India mafam khudimung ta minority oiba majority na adumai tawba mafam dudi security na cordon tawraga koishalaga protection period leibne more da oiba yai sida oiba yai Susampur da oiba yai madura leiba Assam rifle khangde ama khangde state force khangde noina koishalaga protection tawraga yumai thahan dagna ama ni aso pan khar yauja thamamba targati question of relief camp tagi mi lising yang khai humpu hena ada hujik hanjal halu si hanjan ribawdi norman si la haibasi yaroena mayam launari base yes honorable leader of the house nadi norman si la office mayam kanare parikha tawre handakta election tawhiro smoothly tawre haireba adu mayam sinadi karamba matamda aikhoina ju relief camp da rahul ji ga khoi relief camp chatpadane atai di laina nupi masa sahi tempan tara subse central konthal kappaga mayam ju relief camp da dang lenga hangbiyoba aikhoina khanbadana muhoise akhoi mafam du da amu chalhan birano prefabricated house khangde ama khangde somewhere mafam du de khoi amu hana ai chatpang ngamjaroi chara su swaida khoi permanent settlement adugi arrangement tawbiok to winning yeba hojik su utang lenga yengbiyo mayam ruling da leiba honorable minister sing amane minister sing relief camp da changbiyo ba marwaina nupi masa sing hanubi sing se
ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯀꯩꯗꯧꯉꯩꯅꯣ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯖꯔꯨꯒꯦ ꯀꯩꯗꯧꯉꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯊꯤꯟꯕꯤꯔꯨꯒꯗꯒꯦ ꯁꯤ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯅ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯈꯣꯏꯔꯤ ꯅꯥꯎꯐꯝ ꯇꯥꯐꯝꯗꯣ ꯁꯤꯔꯁꯨ ꯁꯤꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯟꯗꯨ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯗ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯣꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯃꯦꯟꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩ ꯊꯥꯡꯒꯠꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯉꯥꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯗꯧꯔꯨꯅꯤ ꯕꯖꯦꯠ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯃ ꯈꯪꯗꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯔꯨꯂꯤꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯈꯤꯗꯧ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ 9ꯅꯤ ꯐꯝꯒꯗꯧꯁꯦ ꯅꯨꯃꯤꯠ 6ꯅꯤꯗ loina pass nini da pass tok thuk se ju yae ruling da leba honorable minister sing honorable MLA sing so amam ta opinion PBO ba kari numita relief camp da leba mi lising yang khai humpu nok te gi mamita mapi tari ba mayam se kadongoi hanjal hanji ki se akoi mayam amat to oina ta house da uta resolution low se number 1 number 2 district amaga chana ba yadri se kari numita chana ba yagadage then number 3 akoi na haijabadi marung pangsing ngasi su side ai moi gi mission gi wanete ko kuki sinau sing mission gi nati hujik phauba policy decision da yauriba cabinet mantri ani masu house su lakte tare ni pam ni house su lakte kari gi no ba moi akoi kaina ba yabra ba masi akoi na center da honorable prime minister da honorable home minister di as a guardian figure ha kari gi no noi laune haina tawraga wari utai sanaraga ani ji handshake tawna halaga phamina ba yana ba sinbiu adu khaktani akhoi state sidi kanana su ngakadam nati akhoi na ngakse gadabne ba nungai se nungai te so akhoi leimina gadamne he hairoga adum as mitu mayam changjalakpa madu dictate tawna ba tawrubada thokriba thodokni drug karo tawba yaro en tawda thokriba thodon no one is above the law illegal migrant ada leramo yum lishinga machu leramo ba madu state government khaptana tieba home ministry gi su equally responsible ne ba moi adigi foreigners system pache who are guarding in the international border government of india nga ibu huje assam rifle na ai hangne assam rifle da noi sumaina border se free thado ga noi siguma yamna pora soiba mafam se sida noi free da thado pra na hai no every either 1 or 2 village akhoi base operation akhoi company adum nifu dai ta da main power se 60 70 lei adu kanam ta adi sang pa akhoi yaro yen kanu tawri akhoi border si ngai hai adu ai honorable CM da ai kanu attack tawjabai wanati border fencing khare when it was started honorable chief minister su asom the cabinet minister lengda 2010 da akhoi mayam changna masidi yamna problem la kadore haina government of india da home ministry da aga 10 kilometer ne 2010 da khaba hawram ne ba akhoi manipur gi NGO se aina ningsing wada isam haine manipur lammange masi chatok chatin free city ko NGO da natieba manungi mapangi haibe laidra manung mapan masi khajan gi bataradi free oiroi illegal arm ammunition puthok pusin yonsin tauba som the central or state force laga phat ate chenok ki ba adugumba organization mayam ne chung kha ningoeba aina haijen ningi di phare hujik 10 kilometer loireba masi sahi ka changadoi no khangde kilometer sangwa chatruk ni India government lakpati hujik sahi tara hele state government si su lakpada khoina sukam kharam de khalase ba ko khaba hauram de khalase state government si lakpa kanda da hujik sahi taripan phagale do hanagi ne kene sahi tara phagale kilometer tara khate kilometer nearly 600 kharakda sahi tara sangba targa di adu su khari ba mong su ai ni suggestion gi wani ko fencing come road aduga every 200-300 kilometer gida sentry tower amamam toroga main power si mi kunthani fudai tadan layerba regular patrolling salhalaba adu natraga di masidi kansu kanaroeba hojik mizoram ga akhoi ga
नागालैंड का बॉर्डर से किलोमीटर कयानो तो यंग मसी चाही कया संगरी हौजिक बीआरओ ने खारी है व्हाट इज द हार्म तोंगान तोंगान पोर्शन खाइदोग एट वन टाइम 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर और 100 किलोमीटर यामना टेक्निकल होइबा नते एंगल लाइन खाबने मसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दा अखोय मैम रिक्वेस्ट तौसी प्रेशर तौसी खारिबा खुखा लाखा सि तौरिबसि प्रोग्रेस सिनदी चाही निफु यांखैदसु अखोयगी बॉर्डर से खाबसि लोइदौ मानदे अइना हाइजरदि लैरिबा स्टेट गवर्नमेंट सिदा सेंट्रल गवर्नमेंट दा आई ब्लेम तौजबै वान तो प्रोग्रेस ऑफ द वर्क हुजिक 20 किलोमीटर चाही क्या तरा संगदोय क्या संगदोयनो हानगी प्रोग्रेस तो हाइजबै वानिको अदुन मसी अखोय मैम करिगुंबा इफ एट ऑल नेसेसरी अखोय जु चलगा करिनो खुद जु तौर हाइजबरा अखोयगी से एट वन टाइम दा एटलीस्ट 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर दी पोर्शन खाइदो बियारो दुम पि बियारो दा दुम पिबिउ खाइदो गा दुम अइना ताब दा बियारो न मुक टेंडर तौरगा तोंगान बा कंपनी दा मुक पि मानेबा मसिमा आई कनो तहोंजिंग अदो ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस नदी फेंसिंग जो खारेना अखोइना हाइबंगे लोई पीरेना करीबु पीदब लेके हाइजे मणिपुर प्रजा सिंह न सुंसोय सोयना अइना खंगे हाइरे हाइबन नतेको सुंसोय सोयना आई मसी खंगन निंगमगदौबा आई वाफम खरजी सिंगदोकजबनी अदुना ऑनरेबल स्पीकर दी कस्टडियन ऑफ द हाउस ऑनरेबल स्पीकर न मपुनी अदु मपुनी हाइबताजु बोर्ड रूलिंग ओपोजिशन यानबम दि संगेबा अखोई दि मंगा दनिना आई अदुम ऑनरेबल मेंबर सिंग जे आई रिक्वेस्ट तौजरगेबा ngasi ne hayeng ne yar de numit nini sangna tongan ruling de leibiriba honorable member honorable minister sing che masi yauna akhoi opinion pinaraga ai numit mapani sanga da bse numit nini da demand mayam sing che masi squeeze tawraga pass tok thok se khoi side te gi di ya numit mapani sanga speaker sir pham ka doruni se matam mang na nam ni pass tok thok se ba hayeng ngangnarkani PWD da khoi di adu lambi yadre lambi thinge adum tawre ada tawre mangai ba ngangi ngangnarga adagi police de khana bganda officer amata yom leingam thonga na bom thamame adu thamame demand mayam sina khoi manipur da leja si ngakta ne ba nei ner ka masi puna maksi tokthoga numit nini dai squeeze tawga loina pass tok si adu khoi mayam pulga ruling ne opposition ne pulga mojo khoi isinau ni कदोंगई अखोई रिलीफ कैम्प लेब काटना लाउद नोंगानु ताहु ममित मपी तादना अइना थाजब करोड़ अदुकी बजेट पुथोखरे हाइबसे आदा कैम्प लेब कांगुदुदा इ तानिंगमदौ मानदब हराउरमदौ मानदब अखोइने सखरे लेबो नंगी नसादी कार अहनब तोंगनम नयुमद थमंगनी दो अखोई कार तोंनिंगे अखोई युमदुदा कदोंगई थिनदोइनो अइंगोंद वनसला असेंग मोइन हाइसे नोइदि सिक्योरिटी ना थमंगनी दो सिक्योरिटी का हाइजरोय कार अनबग हाइजरोय चाननमसु हाइजरोय अइगी युमदुदा कदोंगै अखोइ युमदुदा कदोंगै थिनबिदोइनोय अदुना ऑनरेबल स्पीकर ता आई खुद जोर तौरगा आई हाइजरी अखोइ हुजिकसु बिजनेस एडवाइजरी कमिटी से ngakhtang जोन याइथो पुंखाइ याइथोगने नुमित मापनी फंगदौसे नुमित हुमनी दे लोइथोने नुमित निनी संगसु हुमनी संगसु ऑनरेबल मेंबर मयाम जे बोर्ड रूलिंग एंड ऑपोजिशन ओपिनियन लोइना पिनरगा अखोइगी रिलीफ कैम्प दा लेइबा मयाम से कदा करी नुमिता थाजि मनुंगदा सी मनुंगसिदा अखोइ होनसी मोय हंजल हनसी हाइबसे मसी ngamaga kandada state sida aina thajejaba mayamna laubdu niko norman sila ado in lotion jarapada yes laibak thiba thodok mayam thokre kuki naga tawna khibido a kanana no quit notice thai nongam ga sumaina nupi angang mioi bana saloi do mongda makhut ma ka ma hatre adu kuki naga sinau jing halaman mayam dudi district amaga changna ba yadabdi aidi tauhida male kale immediately lai oi re ojari sang gi sarkar leibra keno adu matam da kuki gi leader naga gi leader chala district ta madu kramai toraga masi santaina si ge si tauhibra na aidi khalle aina ningsing jabada maitei pangan gi su noma khap kawada mi khra si ge wani maduna
मैतै गा पांगन गा अमगा चंगना ब यादि हाइबदि लेहिदे अइना निंगसिंग जबै वानिको अदु सुमाइ तौना अमगा चंगना ब यादबा सी वाफम सिदि आइदि कसो आइदि लेहिदेना खल्ले अदु अमना हुजिक मणिपुर ngasai पोट तांगबा खोटपा ऑनरेबल मिनिस्टर नसु अदु अदा रेलवे अदा पोट पुसलकपसे हुजिक ऑल इंडिया रेडियो की मरु होइबा पाउसे सोमदा नेशनल हाईवे सोमदा गाड़ी चहुम जामरी सिक्योरिटी तौर पुसले से असा अथक एसेंशन कमुदी पुसले मसिना मरु होइबा पाउ होइ लेरे अखोइ मतमम दा 2004 दा सिदै ट्रेन जे हेक यौरक्तिन खै बन ब्लॉकेट तौरिबा मयाम एसेंशियल कमोडिटीज इंक्लूडिंग गैस पेट्रोलियम प्रोडक्ट चेंग अदुगा सीमेंट योट सी मयाम से रेलवे से एक्सटेंशन ऑफ रेलवे लाइन फ्रॉम जिरीबाम टू इम्फाल से सी हेक यौदंग हैदी मसी यारोय न तौ 2004 दनेबा जत्रा हुन इमीडिएटली नेशनल प्रोजेक्ट का नॉर्मल प्रोजेक्ट का केनो नेशनल प्रोजेक्ट की फंड शॉर्टेज सोय आदि है मतमदुगी प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह लागा जत्रा हुन बिरे आई तौबिरमोय हायमदे तौबिरमगने मसी ऑफिशियल सिंह द हंगबियु every month at least once all security head of the security mayam sing che Assam Rifle khangde ITDP khangde BSF khangde CRPF khangde DGP concerned finance commissioner aduga teno mayam sing se CM office da review to ju se da laga noi adu yori haiba yaroi payar makhong che nahanmu meter kaya wangre handam mukti kaya yori haiba se every month at least once aduga kariguma fund shortage laba moina fund wat ka dore hai tardi akhoi huji congress president kharge se masi railway minister orame maun sielaga no si national project ni fund nang educate fund provide to disi karigino ai di torom ni nang sidambaram da finance minister sidambaram dong sielaga ai tawnai tawbira moi haiba na te ko adu akhoi gi sina 2004 sanction tawba sarbiya tawba madu sanction tender 2000 aina ningsing da sabian dagi hauki bane migi mizoram gi yauhidore haibda ina kalo wei wana te ko sidai da moina 2015 da hauki baduna akhoi dagi hana aijon yauhidore yauhisunu harawe akhoi don yeye ado akhoi ji hujik phauba si head imphal railway station yerokting hu yaroi haibira ko yai laibak thiba landslide tuna ni khongsang railway station do partially damaged over I did launch in Papua every month Tauburina who's a cry the harden lay longest than an kilometer Taraga 10.20 Sangba say the Tupulse she amas the kilometer Amakai what leave I the current power piders not let the Tominum Mayam the hanging curry progress or a curry no crank and Yoduri Hive the Amusu 2016 17 election Yoram died रेलवे की स्टेट मिनिस्टर ने नितिन गडकरी जी ने मयाम लागा असम राइफल दा अकरी सॉरी मणिपुर राइफल कैंपस दा नाम जो लागा अमुक्सु जत्रा हुनबा आदगी यावग्रब जिरी बाम दगी इम्फाल फौदा यावग्रब प्रोजेक्ट तो दी यावग्रब दो इम्फाल रेलवे स्टेशन फाउंडेशन सोंति ले तौसर अमुलापा अदु मथंग ददी प्रकाश जावड़ेकर ने कहने तरोगा लॉन्गेस्ट तने दो अमुक तौनी जत्रा अमु हुने लय अददी आइसी पिंग हिल्लाउ हिनाई काखलगा तनियन दी मेजर तनियन ने अदुगा कनो अदुगा माइनर तनियन ने तनियन दी कुंथा मरी ने अमखक तनियन अमगी जत्रा हुंदौ सरुक्ति पुलप की ओइना जत्रा हुंतो से अदुन फत्रा हारगा आइदि थबक लई हारगा आइदि फंक्शन दु लोइबो याउदना अदुम चेलखि अदुमाइ तौदना अखोइ सि मसी हेक याउरबा बन ब्लॉकेज से आइदि फनायाम हंदगदर खले एसेंशियल कमोडिटीज मयाम जिंचे तौबिरमोय हाइबनते को मसी अखोइ मयाम तौरगा उंतंगदि थूर मसी हेक यौरगदि सिगी नेशनल हाईवे इम्फाल जिरीबामगी यस इम्फाल जिरीबाम सिगी नेशनल हाईवे से अतौबदुदि अखोइ तौबि अदुम हाइजगे बाराक मक्रू इरंग अखोइ मतमदा सारमदबदो पका ब्रिज सारे we are really appreciate thanks to the concerned minister da तौरंबदुदी उम तौवे हाइजगे अदु मतमदुदि एस एरोप्लेन ताबा यानना बसेमगदोरि लंबीनि हाय अदु एरोप्लेन ताबसि क्राइ कान यागदोइनो अदुदि आइ हाइजर रोयबा अदुमाइ तौदना आइना लोशन जरपदा
हाइनिंगाइदी यम लेरे लोशन जरकपदा यारगदी ऑनरेबल स्पीकर आई नुमिन मापनी फमगदबसे हुमनीदरा मरीनदरा स्क्वीज तौरगा बिजनेस एडवाइजरी कमिटी से हयेंग फमजर ngasi फमगने डिमांड जिंगसी लोइना पास तौथोसे सिदा रिलीफ कैम्प लई मयाम से अमतंग हंजल हनबा अदो अखोय मयाम तौरगने अखोय मयाम तौरगा होजिकी मयाम डिस्ट्रिक्ट अमगा अमगा चटपा यादबा और नत्रगना केनो तौदबसे यस पोपी थारंब याय पोपी दुदी मणिपुर सिटी 22,000 स्क्वायर किलोमीटर तंपाकता 2,000 स्क्वायर किलोमीटर दनी 20 स्क्वायर किलोमीटर से लोइना पोपी थागलब चिंग से लोइ कोकथोरक बतादी तंपाकता लेबा कोई दन तिएबा नागा खंगदे कुकी लेबा व्हाट विल बी आवर फ्यूचर फेट ऑफ आवर न्यू जनरेशन one day or other they will definitely realize aduga adugi mahutta kari livelihood oiba kari tausige on top of that madu aina yadabne ba aina yadabudi government indiana su yaroi state government su yaroi ain gi matungina tapna madudi action lork pataba hojik prithvi global gi yengnu kanda afghanistan cambodia hanane masuma popi gi keno tormche hojik pura thinggrabne hojik ain amana then adagi mitop chang pasisu moju mitop chang sisu akhoi karigumba darka wergadi I yamna appreciate tawji honorable senior member ai lo senderge minute amani da ai lo senderge mayam lai bini nande ai lo senderge ado honorable leader of the house na mitop khandopagi cabinet subcommittee ma semaga maitei ma yaure naga ma yaure kuki ma yaure initiate tawbiramdo madu yam phare madu ju dum tawbiu karigumba at all necessary machisu house da house ki committee ma opposition ruling yaurga madu government of india gi mateng laurga madu khandok nanaba hujik revenue department na piba village hujik Sandel village aduga kano koi Khengjoi block Sandian sakpi karong block ahum sina koi gi Sandel assembly constituency ni asom dana Tengnopal assembly constituency Tengnopal ne More ne Machi ne sida community puna makse Machi de su maring isinau singa yene loi tabni som de su Sandel assembly constituency se anan ne kuki ne kene loi tabne ba adu aibu matam pibiradi yam kuina madugi area border singse aisu phanam chatlamme ba adu honorable speaker da aina aroi bada ngasai ge maina masigi demand mayam se squeeze tausi numinini humni pass tau thoksi hujiki haiba relief camp da leiriba mayam se masi karamba matamda target am toroga tham manungda ani manungda ahum manungda akoi ruling opposition amatoin toroga handle hanana aduga lairiba problem mayam singse akoi sinau haktani noi kanadu asingba indigenous to this hauba akoi leite aduga akoina yaningdabadi mapandai laaga sida problem create torobdo maduni yaningdab haido mapandai lakpa illegal influx immigrants singdudi madu akoi da ngakte injen masu yaroi government of india gi equally responsibility lei masi khandokpada moju mateng pangbiu harga idi sujoi pangkani madu tauruga tausi aduna masigi warap simta lawsen ai masi wapamsi honorable speaker dai pukhatsamni thank you mathangda honorable member Shri K Ranjit Singh thank you speaker sir akoi CLP gi leader na su thambigira ai point trust tawdana dum kara tentakna thamjage sir akoi hana governor oibiram bi haiba tare kai khunjari bi akoi gi anusoya weekena chaliba chahi asigi February gi tang kunipanda haiba tare akoi governor gi oiba warol thambigre rules of procedure conduct of business by convention haibatai sir governor gi address si debate kaya tawna de adubu debate tawna dragasu
ngasai honorable leader na thambiramba akhoi leader na thambiramba semdokningba aduga hapchaningba lokthokningba yauragadi madugi discussion tawba yabagi ayabadu sa rule si da piri sar akhoi khudingmagna khange ai pandaba su yadaba ama lere governor address habasi sir government gi policy program past present future haugi bada sarkar sina tawgiba thawak thoram duga huji huji paikhatliba aduga tungda paikhalakkadoba adugumba policy program sing adubu address tawbudu ni khoina governor address haidana hairisi sar ngasidi ai governor gi address ki point khara ina thamjaning basi thamdringai gi mamangda honorable speaker gi ayaba amatang lawjaraga honorable leader of the house honorable chief minister gi attention amata minute amadang ai draw tawjage sir khoi laibak thiba haiba tare thoning da thodok ni kanana su masi thoning hoi thon ningda thodok du thokre thodok sina maram warga ngasidi sir khoi laibak thiba haiba du oire haugi ba 2023 gi me gi tang ahum dagi haurak ki basigumba hujik phawba chathari ba laibak thiba thodok se masi hek haurak badagi manipur praja miyamna assembly phambiyu assembly da warep lawbiyu akhoi bu kanbiyu manipur kaiba yaro haba masigi kholang ngatani lakhris akhoi su sa democracy chatpa lepa amagi manung da leiba state amada kendra amamgi represent oiba masing yambana sarkar paiba aduga masing yamdabana opposition da leiba sarkar ama paiba democracy gi sarkar ama chalaiba matamda sa opposition gi role yamna chawi habse koi khudimangna loina khange akhoi kajariba opposition da leijariba khoi manga yamna sonba isada na te sonba haibadi number game ina number si yamdabani na yamna sonjaba dugumba amani sa adubu akhoi gi side gi su masi assembly si phambiyu haidana governor da kayara honorable chief minister da the prime minister unana ba khona ba kayara khoi approach tawdana lakhi ai hayeng demand da fazana detail ngang jage sar adun khitang palam da yadaba aduna aina thamjani gi wafam si sar assembly handak lan sigi matung da aina nising jabada ahum lak suba haiba tare aham bagi du da minute 13 mu phambagi assembly ma adagi mamangi march february march taina ba doi da numit mangani ma khoigi supplementary budget pham da yadaba aduna ngasai gi hujuk phami basisu sar khoigi annual budget sai honorable khoigi congress ki CLP na haibi ghre ai khoi club tawsalakanda numit ini do humni da mayam se pass tawraga issues gi matang da numit ini oisunu humni oisunu naina se harise aduna sar masi yamna luba aduna ngasai gi praja miyamna lauraga lakpa dagi prime minister unade ngasai bawda numit chahi tara phaja hela ba tha tranga phara bawda bharat ki prime minister unade chief minister ai maksu house ta hai rasa hujik su praja miyamna hangi adubu yamna nungai jaba amadi haugi ba chaliba tha se gi tang kun ga tarukta honorable chief minister na khoi niti ayok ki haiba tare aduga conclave BJP gi NDA gi state ki chief minister sing gi ba dum meeting ama numit marini gi khongchat honorable chief minister se in paulo job da ngarang khalak panena ta jai honorable chief minister gi dum ba khongchat tu chalam dai da aina khanba da tang kun ga mangar kun tar ula dai da oi gi bani subject to correction maduda local social media da aina thengna jabada handak prime minister tongan unagani duga hairiba laibak thiba thoning da thodok sigi matang da prime minister gi mafam da chap chana discuss tawgani haidana chingba honorable chief minister na chatringai da manipur thadok tringai da dumaina thambirambagi report amba media ra tawre isa yam nungai akhoi haugiba tha taraga mari manga se unadragasu handakti unani haibagi thambira bo pham do ko yam nungai manipur praja sing su yamna soidana asa torongani tawnei hana ai lojesa adu handaki honorable chief minister gi khongchat sida tang kun ga taret ta akhoi gi
नीति आयोग की मीटिंग लोरम मतुंगदा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एनडीए की बीजेपी की मैम बीजेपी की हेडक्वार्टर दिल्ली दा कोई मीटिंग अमा कनक्लेव मीटिंग अमा पांगथो मतुंगदा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का प्राइम मिनिस्टर का उन्नई हाइबगी रिपोर्ट अमा तोंगान तोंगान बा सोशल मीडिया दा रिपोर्ट तोरक सा ता मिनिट 35 उन्नई 15 उन्नई 10 उन्नई हाइदना अदु सोदना member कईगुमता हंगचगे मरी खितंग लेना आई सा हाइजग्रा आई गवर्नर की आई 10 मिनट नम खद लोसनजरगे सिसे आइना अपील ने आइना तौजरी से अदुना सर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ngarang थोरे उनरे न अखोई खबर द थेंगरे था 35 की मतुंग द चलगा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का प्राइम मिनिस्टर का तेलसु तेन उनरबनिना मणिपुर प्रजा सिगी उनरकपगी मागी आउटकम है बतारे हाइदोक यादब लेरगन मधु हाइदोक पिदबा हाइदोक याब खरदुदी करी लेगे है हंद ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना दिल्ली दा चलगा प्राइम मिनिस्टर उनरकपगी रिपोर्ट तुमतंग थंबिरगदी बसी अवाब तारब मणिपुर प्रजा मयामना लांगतकनबसे खरदोसु कोकद्रा हाइबगी मधुमत होरेन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना अखोय मयामना ngangjari clarification pirakpada amuktam madu thambiu haidana sar gi through da I masima appeal tawjabani ai sar governor gi address da I paikhat charage sar akhoi waba yaba ware akhoi sahi kundadra kunthra di akhoi hagot pang amroi asi loina akhoi khangnar bangal tani akhoi na sum hogi ba BJP ने लिटो सरकार से ममांग द ताम पान गरे हुजिक सही अनि खरे हेंजले बसद लाइबक थी बाहाय बतारे सा कोविड ना अमूलक अनिरक अहुमलक कोविड न तौदना अखोय अवाब मयाम अमा मायोंग नखरे देन अदुगी मतुंग दा अखोय हौगी ब सही सिदा अनिरक सुबा BJP लेड गवर्नमेंट सिगी मेगी तांग अहुम द थोलक की वार से हुजिक चथरी लोइद्री सा अदुगी मथक्ता अखोयगी डिजास्टर हाइबा तारे लैंड ताखिबा देन अदुगा नोंगलै इसिंग इचाउ अनिरक थोखिबा खोखिबा मयाम सिना सर इकोनॉमी की फिल्म से अदोकि मतिक सोखरा सा लैंड न यैथगिबदा बना मसिंग थाजरगा फार्म तोरगा हिंजबा लौमी सिमी कया अमा तुमग्रे सा साङा योक्जबा दगी तोंगान तोंगान बा फार्म तौजबा मयाम अमा लोइनमक तुमग्रे मसीद नतना सार इसिंग इचाउना थुमग्रब कांदा इसिंग इचाउना थुमबा मैना चाखिबा सार लौनिंगाय अमता लेत्रबा तो मतिक अवाबा तांकक अमदा लेरबा कानसिदा सार अखोय करी मरमगी दमकता अखोयना सेंटर दा स्पेशल पैकेज अमा पियु हाइदना अखोय हाइरोदबुगी मरम सिकरिनो आई गवर्नर की एड्रेस से सार आई मरोन अनिरक अहुम द थोना पाजरे अदो हाइरिबा सियोनो वारबा जुमना खकी रिलीफ की चेंग हवाई खर पीरई फैब्रिकेटेड हाउस साबगी पैसा खर थादरई हाइदन अदोम द सुम पेन थोग लेबदुनदि सा अखोय स्टेट से फुकट पयाररोय अदुना इकोनॉमी की सोखरब फिवम से मसी फुकट नबगी दमकता थोखरिबा वार लान अदुगा लाइसेट अदुगा अखोयगी डिजास्टर मयाम से मसी फजना कन्विंस तौरकांदा मसी की अचौबा पैकेज अमा नीबा दरकार ओय अइना खंजरबदि सार हुजिक चथरिबा पार्लियामेंट की अदुगुंबा प्रेसिडेंशियल एड्रेस ता यावदबा मयाम गांगना खरे अदोम द चचररोय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ना तांग अनि दा राज्य सभा दा पीखिबा स्टेटमेंट दुदा अखोयगी करी हाइगनी रेस्क्यू टीम अनि गा थारक्तन मणिपुर दा याम थवाय यावना तौबिगिबदो मदुगी कइनोदु अई कंसर्न याम ओइबिबदुदा हंदकी अदुगुंबा बजट की पाथोरक मणिपुर से प्रायोरिटी याबीरकद्रा रेस्क्यू टीम अनी फाउदी थाबीरगा ममिंग फाउ पलखिदबदो सार याम नुंगाइते अदुबो मोइना पंदबदुना अमा ओरगा सार मसे लसिगी अखोय गवर्नर की एड्रेस है पास तौद्रिङैदा अखोय भारत सरकार दा थोखरिबा अखोयगी डिजास्टर अदुगा लाइबक थिबा थौदोक अदुगा लैना तिना सिना मरम ओरगा मसी अखोयना थेंगनरिबा इकोनॉमी की सिस्टम से मसी खरदो फुकट ngमनदबा स्पेशल पैकेज अमा नीबा है सार गवर्नर की एड्रेस से हापचन से अहम थमजगे सार सिगी मथंग सार अखोय स्पेशल स्टेट स्टेटस मसे 2016 है कांग्रेस स्टेट से कांग्रेस ना पान सॉरी 2014
नरेंद्र मोदी ना प्राइम मिनिस्टर ओरपा मतमदगी सार कखरे अदुगी ममांगदा अखोई स्टेट से स्पेशल स्टेट स्टेटस ता अखोई लेरमी अदि चौखत्रिब अदुगुम स्टेट अमो ओइना मदुगी स्पेशल स्टेट स्टेटस की मखादा तोंगान तोंगान बा चौखत थौरांगी डेवलपमेंट पाइखत मतमदा सेंटर दगी मतेंग यामना फंगी लाइबक थीबदी 2014 श्री नरेंद्र मोदी बीजेपी ने लुचिंगबा सरकार से सेंटर दगी लाखप मतमदगी दी अखोई लेजरम अदुगुम स्पेशल स्टेटस तो लौथोकपीखरे अदुना हुजिक ओइरैबा फिबम सिंगसना मरम ओइरगा हाइरिबा स्पेशल स्टेटस से मसिसु अखोई भारत सरकार दा लैरिबा सरकार सेना अखोई अमुक हन्ना मसे पिहनबा हाइबा वाफम सिमा सार ngasi गवर्नर की एड्रेस से मसी पास तो दिन तो मसी मई हाप्सन हनिंगे सर हुजिक से मणिपुर की नेशनल हाईवे अनी खक लेबसे मसीना अखोई लाइफ लाइन हाइबसे अखोई हंजन नंजन क्या ngangnagre ओइसु ओरिबन अदुबु ngasi sigumba गवर्नर की अहानबा आइन अमदि शांति रक्षा अमसुंग वायल विचार हाइबा लॉ एंड ऑर्डर का मरी लेनबा सिगी आइन की वायल की जस्टिस की हाइबा मतम से सार नेशनल हाईवे से करीमत पंदबा हाइबा ताई सर हुजिक नेशनल हाईवे द थेंगरी बसी अखोई लंबी फत्तबगी अदगी लुट तौबा अदगी फुमी फुबा चैबा हाटपा अखोई मणिपुर द लेरिबा सिंग अमसुंग तम मसिदा लेरिबा प्रजा लाख 50 मुक्सिगी नोंमगे एसेंशियल कम्युनिटी से अयाम्बा हारिबा हाईवे अनिसिदा अखोई मसिदा थ्रू तौरगा मसिदा पोराकान सार अखोई चारिबनि अखोई हिंगिबने अदुबु हुजिक लेरिबा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सिदा सार ngasi ai खबर सु यावजरई सार होय मयामनसु ताबिरंगनी ड्राइवर सिंह अखोई खोंगसांगदा ट्रेन न पुसिलक चेंग आईएम की सेल की डिमांड इम्फाल यौरक्तरे इम्फाल चेंग पुरकदब ट्रक खुदिंगमक लुपा 2,250 पीनबा आईएम न किहलाए अदु अतोप अमना सार पेट्रोलियम प्रोडक्ट्सिंग अगस्त अमदगी चिंग लेपकदोरी ngasi hayengdagi ni sar lepkudosi soma karigino hairibising se moina all the loinamok di pajaroi masida yauri base demand sina khangba ngamoktaba adu hairiba oil petroleum product ki leiriba moigi association sina karai bo toroge bo honorable prime minister da masi memorandum oina pire moi khabar sida report to budune ina haijari se then akoi gi Nitin Gadkari highway transport minister su pire honorable chief minister state sida su pire mamang da su kya rak tawre aduna somai tawdana akhoi gi damakta chara thangna bu sanbiraiba thawai khubak ta hapna chaliba driver sing haiba tare phubi ba ngasi su akhoi sana lai pa khabar da ama yawe pongna phamda sorry sana lai pa te pongna phamda yawe akhoi driver ama akhoi gi lupa lising ani piu yade haiba gi phu boda sining chita hingore na amusu yauri sa sigumba nongmagi day to day gi achauban lifeline lambi orib sidang si thengnari ba driver mayam na thengnari ba duga truck owner association mayam na thengnari ba demand gi kari gi lambi yadabagi sigi marak sida state sigi yamna maru oiba aina ga sai panjagi ba past present future sarkar sina paikhat khraba paikhat liba paikhat kadoroba sida national highway gi sigumba se basi protection pigani aduga chaliba truck aduga whatever mi purga chaliba bus na chingba mayam se driver sing sida aki to jungba leitana tawgani haibna chingba wahai ama bau palam da se masi sa noi gi naranai thokpo oijaro sire naranai change naranai haibrom da tawu mali aduna sar aina haijening bese ngasi asigumba governor gi address se pass tawdringai sida national highway se masi aki tujung leitana sarkar sina chaliba driver sing aduga owner sing leiriba mayam sigi thengnariba khudung thiba mayam se masi kokna na ba protection pigani haiba wahai amatang panmana chumgani haidana isa sim ai thamjage sa aduga sir address sigi akhoi gi law and order gi mari suba point da haiba tai basidi yauri basi sa ahan bagi numit kharani adu da khatna chainaba aduna maram oiraga
माइकई अनिमक्ता पंथुंगफम खंगदना लेबा मियोय कया अमा खोंगलई थुना लौथोखी मसी सर इबददी ताबददी यामना फजबा मसीना नि ngasi sar akhoi gi manipur gi state sida state amada ani thokpodona tawduna leise masi yamna phattaba step haiba tare masi gi pots sai hai phet akhoi gi leader na panbiramaga ayong nadi palamdre sar even ai gi sero makta da sugunu makta da matam chana security na leiriba sing aduna fajana tawbiramba matam da akhoi chen thom da bi ai mai cham da bi ai gi da khudam bijabagi wani like Churachandpur, More, Kangpokpi, Imphal da leiriba kuki chinnaw mayam hariba sing ase Churachandpur gi na Churachandpur da thaijal laga thamgre Churachandpur da gi na somda maitai khaina maitai kholok da pura aga tawraga taw khiba masigi system se sar masi kwai da gi laibak thiba haiba tai masi Manipur da aikhoi limitation lak padona changba yadriba khotba mayam se मसीगी सिस्टम सिना कोई थोन बने अदना आई सास तौनिंगे अदुना हाइरिब से ताबदा पाबददी असाई कंगाव नरबा मयाम से मथों रंग खंदल रब से कन्नबे दम तो पोरक बने दि हाइबा अदुगो पोती सिना कुकी ताब जगह द थंजन खिबा मैतै सिंगना मैतै ताब जगह द पुथोरे अरगा मरुदा स्टेट सरकार की दमक मतेंग पांगबो लाइबा सेंट्रल पैरामिलिटरी फोर्स ना बफर जोन सेबजल एरगा मसी कोई इरमदम सिदा लांजेन हनबा दुगै कोई चंगथोक चंगसिन जाहनदबसे मसीगी सार मसी पॉइंट सिमा ए हापदा सरकार सिगी माय फजनगाय लेते अदुना मसीमा लौथोक्सी हेदना आई सजेशन सा याबीबा याबीदबा अदुना कोई सरकार की साइट तारे सा यामना नुंगाइबा मना सा ngasiगी गवर्नर की एड्रेस सिदा यावबा मत हदकी इरांग सिदगी अखोइदा चममनबा हाइबा तारे सरकार से करीमता तौबंगमद्रे सरकार से सेंटर न पैसन गरे अमित शाह न पैसन गरे लेरिबा सरकार से करीमता तौब याउद्रे खोत्रे गान मयाम पंगाम दंगान बसे मसी सार लाले मरमदी सिगी तरुक सिबो पॉइंट सिदा सार समायना याउरी अहाक की लेंगा सिना सिक्योरिटी एडवाइजर अनोबा चीफ सेक्रेटरी अमदी डीजीपी हाकी प्रजान वारिबसिंग असि कोखनबा अमदी इरांग असिना सोक्लबा मफमसिंग यंगसिननबा असेंबली की मेंबर तरुक यावबा क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटी अम सेमे मसिमदी कना कनानो मेंशन तौद्रे ओरन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना मतम फंगबिरगदी सिगी कमिटी की मेंबर सिजु ममिंग अमतंग पनबिरगदी नुंगाइनी सेंदोक्तरगसु अदुबु सार अइना मकोक्ता हाइजरिबा अखोइना नहानगै अखोइगी स्टेट सरकार से करिगुंबा अमत लैत्रे 355 चलाइरे मुहाई चलाइदे मुहाई लाउथोक्तब पियार लेरे मुहाई लेते मुहाई तौबसे ngasi di sa tasena khange maramdi security advisor chief secretary DGP se state sarkar sina hapo erame madu address da yaure aduna takpadi sarkar sigi chap chaba tawba ngam dabuduna amani sarkar sigi chap chaba constitution da piri magi provision gi matung ina magi right shakti du di leiri masi prajana khangbiro haidana ai aga sausi khutang da ai sima ai thamjage sa duga yamna maru oina haibatai sar point nipan subada ai point ani khatang aire sa ai tension jage point nipan gi sidi kitang phajana ai hainingi sa point nipan subada sa sumaina ma yauri ain na yadaba mongda mioi khana lakhi ba khusu khulai sing ado yengsinna ba amadi lokhatna ba gi dama committee amasu semle lakhi ba khusu khulai sing ado lokhatna ba intelligence ki mateng lauduna operation sing chathare sing amadi tamgi mafam sing da mobile check post sing amadi naka sing hangdokle amasung numidang chathok chasin yengsinna ba akakna ba mafam amadi matam leitana checking pangthokli haina palisa sir handaki haugi ba chahi 2023 gi me gi tang ahumda thokhi ba sigumba laibak thiba tamthira ba thodoksi na madudagi na hujuk phau chathara ibasi yengba kan di sar akhoi manipur se law and order se collapse tare haidana ahambada thamjage sa micham miyam gi punsi saphai haiba mafam amata leitre sar hujuk manipur da honorable MLA masung minister singh yam gi mihut oiriba khoina leijari ba government na piri ba quarter si bhau da khoi shape oi hainingai
लेतबगी तंजादु लेरे सा अदुना अदुक्के मतिक साथीना फत्रे सा अदुना लॉ एंड ऑर्डर हाइबसिदी सार अखोई स्टेट सब्जेक्ट नि अदुना स्टेट ना अखोईगी हुजिक लेरिबा तौरिबसिदी सार सिंग अमसुंग तमदा स्टेट सब्जेक्ट ने दे हायरगा लॉ ना स्टेट सरकार ना पायरगा लेरे ऑर्डर ना मसक खंगदबा खुलाई पाइबा अदुगुंबा मियोय खरना अखोईगी तौनिंग तौरगा लेबसे मसी उरे सा मरम अदुना सार अखोई मियामगी लन थुम अखोई पुंसी कन्नबगिदमक्ता लेंगा की अहानबा प्रायोरिटी होना कॉन्स्टिट्यूशन पीबा मियामगी लन थुम अमसुंग पुंसी कन्बा हाइबदो ngasi karai da chakre karai da mangre haibagi phibam do san basi question si la e aduna ai thamjage sa hojik sar akoi gi boundary ngakpa manipur gi boundary aduga bharat ki ngamkhai ngakpa haibase sar micham miyam na ngak ka do munate masidi central force na government of india gi adugumba central force na manipur gi boundary amasung india gi ngamkhai ngakpa haibase moi gi mathau ni micham gi mathau na te sa करीबा मतमदा सार अखोई लाइबक थीबा थौदोक मणिपुर थोइबा सिगुंबा थौदोक असिदी अखोई मसिदी स्टेट सरकार ना चप चाना थेंगदरगा सार अखोई स्टेट सरकार ना ngakbi गदबनी अदु ngasiदी स्टेट सरकार ना मदुगी मसिगी मियोबगी पुंसी अमसुंग लन थुमसे मतम चाना कनबीबा ngamdabadagi ngasiदी तंगाई फदना अखोईगी तुंगी आशा लेरिबा मणिपुर की फ्यूचर ने हारिबा अदुगुंबा चा इनाव मैम अमंगसिदी महा की मजाती मफरूब कंदब यादे मणिपुर कंदब यादे है सीब कीदना मखुत खुलाई पायरगा थोरइबसि सा मसी अखोई यामना करी हागनी कीनिंगाइने थोलकलिबा अदुगुंबा नहा ओरिबा तुंगी आशा ओजरिबा इचा इशु मैम थोलइबसे मसी थोलिंग थोलखिब नते सरकार सिना मतम चाना क्राइसिस से लोइसनब तहौदबा लोइसलहौदबा मतम चाना इरांग से लोइसलहौदबदगी ngasiदी इरमदम इजाति सि कंदब यादे हैदना थोरखरिबने अन सार हुजि अखोई अनौ अनौबा एक लो मयाम अमसु पास तौरे अखोई मिचमन खुलाई पाइरगा चटप यादे अदुबु ngasiदी सिचुएशन न यारक्तबदगी सरकार सिना अखोई प्रजा सिंह से ngak senbirक्तबदगी इसा इसा कंजनबगिदमता खुलाई पाइदना थोलइबसे सा मसी करीगुंबा अखोईगी एनआईए ना हुजि अखोईगी केस एफआईआर मयाम लौरे हाबसो अखोई तारे अदगी एसआईबी ना लाइब अनौबा क्रिमिनल लॉ मयाम सिना मरम ओरकांदा मोइसे सा बुक तौरगा फारगा मोइगी तुंग नौरिबा इचा सिंह से मपुनसी सुपा कैसुम संगदा लेनखिबा याबगी अदुगी पोत लाकदोरिबनि सार अदुना खनबदा यामना नुंगाइतबा हाइबा ताई लाइबा दुगुंबा मोइना ngasi खुलाई पाइगा थोलइसे मसी मसा मसा की काननब नते अदुगा लेरिबा लेंगाक सिगी अगेंस्ट दा औ नत्रगा भारत सरकार की मायोक्ता लाल होबसु नते सरकार सिना तौहौदबदगी तंगाई फदना अइना ngasa हाइजरिबा कोई मणिपुर कंदबा यादे हाइबा दोमदा लाखिबनी अदुना मरम ओरगा सिगुंबा इसा शुजिंग से मोइसे अवाफम दा तादनबगिदमुक्ता करी तौसिगे हाबसे मसी अखोई खन्नदबा यादबगी थाक तो लाए मरम अदुना असिगुंबा चा इशू सिंग नौरिबा सिंग असे लाइक लाइसु तमदना अदगी थबा इंघांग सुदना ममा मपागी मतेंग पांगदना युम कई पुदना समाजसिदा तिनबा ngamnanaba hotnajagदौबा अदुना गसिदी खुलाई पाइदना खुन ngakpo ina thoroktana tawriba mayam se awabamda tahanba haibase masi akhoi pap pugani maram aduna sigumba mising ase kannanaba सरकार मसीगी थौरांग अमा पाइखत्तबा यादे मरम अदुना नसीगी गवर्नर की एड्रेस असिदा सुक लुरबा चा इशूसिंग से मसी अवाबमदा तागिबसे मसी ताहननबगिदमक्ता मोइसे सरकार ना करिनो अमा पॉलिसी तौरगा कोई प्रोटेक्शन पीगनी हाइमिना चिंबा अदुगुंबा वहाय अमतंग हापत्रगदी सा कोई फ्यूचर से लैत्रे हैदना आई सा समाइना आई थमजगे सा लोजरगे सा आई अमा खत्ता ngaire गवर्नर एड्रेस की सार पॉइंट तरागा मरी सुबदा मखा ताना थुगाइदनबा लम लौसिन खिदनबगिदमक इरांग थोकनी हायना चिंगनबा मफमसिंग लैबा मसक खंदोक लबा
धर्म की बिल्डिंग लांजेनरीब मियोइसिंगी property sing ngak senaba matik saba security thamkhre lanjenaraba miyoising amuk hanna khunda laitanaba kanna honari haidana haibi yam nuai sa kanna honabiri aigi serau sugunusu hujik hanjannaba ai sa yauna koi dc day to day gi tanarga koi su kanna honajari adu sa aina thamjaningi basidi thugai khraba lam mayam ngang na bagi damta mafam saba yenguna ngak selaga thamme habise सिददी सार याम फजब चेद हाइबददी अदुगो फील्ड न ओन तैनब हाइब तारे अदुन मसी अइना हाफनिंगदब मदु खुदम अमा पंजरब सार हुजिक चुराचांदपुर की तोंगान तोंगान बा मैतै सिंगन खुंदाब लमसिंग मेचिनरी सीजन दरगा लोइनमक लंपा अनथोखरे तेमथोखरे कैथेन फमग्रे हाइब याव फुटबॉल सानग्रे हाइब याव तोंगान तोंगान बा सोशल मीडिया की प्लेटफॉर्म दा मसीगी वायरल से कोई ओइराबने अदुना हंदक्तसु इनौ नौबा अखोगी सोशल मीडिया अमदा अखोगी यामना ओवर पावरफुल ओइबा बॉम्ब ब्लास्ट तौरगा अखोगी बिल्डिंग मथोन हुमरिगा थुगाइबगी पोट तौरिबा खोलिबा अदुना सिदना हाइरिबा प्रजागी सिगुम्बा अदुगुम्बा प्रॉपर्टी लंथुम nganganaba lam nganganaba mafam mafamda matik chana security thame haidana ibiri base sar masi aranbu oigani aduna sigumba aranba potse masi lokthokpa chumgani duna sar aina sar gi ayaba lojaraga tentakpa aigi mot oiba aina hafaningba aduga lokthokningba khara thamjabase masi mayam sigi manungda namna maru oina sar khun ngaiba cha isu singse masi moi tungda awaba tadanaba ekoi sarkar sina moibu ngakpi gani protection pi gani haiba wahai amatang maduma semdokpodo atai mak yadraga su sar madumatang di hafausi haiba wafam si thamjaraga sarna matam khara pibi bigidam ko thagachari thank you mathangda honorable member Shri T.H. Lokeshwar Singh Sigi koi governor address sida khanna da saruk yanmiba adugidama honorable speaker boy thagachari ekashu yamna ano tawjaroi ramdi kainde khoigi self leader matam amagi CM oibiramana fajana marik chumna sagi issue sing matangda thambigaramnina yam sangna iji hajararoge do sagi honorable khoigi brother Shri K. Ranjan Superson Thambigare Ada Hariba Sigi Kanose Gamle Deski speech ki draft se Masisi State Government Missionaries na Shimbi Benev Shemaga Koina Sarkar se Tori Thabak Singje Madam na Koigi Governor na House ta Thambiu Haidana Sahidu gi Taugiba Amsung Hojiki Tauriba Amsung Taugodaba Ahumsi Masisi tauri neba. Ado itardi sa in hygienic di harba masida draft tauri ba official sing itare as officer sing aduga chess officer sing aduga masida sa library ba missionary sing tuna laiba huji thui bisi masi hajana mamutana ga khangdra ba khangde haidi koina pamjari ba huji manipur miyamna pamishdi hanbada Saba Takdi Lari, how do you Amagama Sanga Yadriba, the gay captain, the mate, couldn't thank the lady by human the Yarbamja, she looks another police, must sit out of the ship Hagani, Haida Tungi, Haida Hana Taugi, but Tawakam Hare, how you told about Tabam Hare, Matunga Lakato Tabakto, Tauri, but Tawasika, Tunga Lakaduga, Polisido, Sida, Hapiramati, Pagadona, Hardware, when head of blue Wavida, maximum J. Some Jamna say, Kanugi sang another property and security, Tamadu Tamadang Haiba Aduga, Sangana Namakan had on a sheet of race, sheet of have to do Amti Audava, Adonamase, the Sing Bamdu, Yon in Hajabani. See example, a Koigi how do you say Masagi, Honorable Koigi. CLP Lidons Hare. How do you Prakchakana Maminte Mapita Dana Sagi Nungshi Blazer, who Lajedras, who Kampok Sangajas, Mayum Danjas a gay
हाइदना हाइरी तंजासिदा अखोइना मसिदा थौना हापि हरगा चिंग सुंग तंगी अनिमक्से मयुमेन हंजनजगी हाइबा मयाम सिजे कोन थौना फुल हापगा सरकार अमसुंग खोइ लेबि पुनमंग जाति पुन हापगा मसागी पीसी लांग लंबी अमनेबा युम हंजनजगी हरिसे असैदा अखोइ युम हंजबंग मरोय अखोइ मफम पियु हाइबा अमता नते हौजिक लेबा रिलीफ केंद्र लेबा पुनमक्सिंगसे that means sida government of India amsung government Manipurna masida si tanja sida kari tawra tawji ga habisi policy puthokna na bhai sigi kano sida kogi governor gi address da pandabasi masine khwai ngai si haidi hogi gi leriba internet displaced person sing jina mayum maikai tum na thadokraba chingdam sung tam da thadokraba mayam hingjina अखोई जुमदा तुमना हंजलबिर जुमदा लेजरगी हाइसे थौना अमा लेरेबा अखोइसे मणिपुरदा लेबा जलुमिनी अदुन आई जुमदा हंजलबिरो करिगुमा मिशन हेंग थोना खरस अमा तौरगसु हंजनना लंबिदुदी वरी साबिरगे तौबिरो हाइदे नमित खुदिंग हाइबसिबु अखोना ताबम थोक्त्रा अदुननी वनबल अखोइगी सेल्फी लीडर हागिबदो अखोइ पुनमक इसा इसा योखन पुथोंगरगा चप चाबन मनिनी खंगे तौथोगा चप मनबा अमा वन वॉइस तौरे हरगा हारब मतमंद लेरंबा अखोइ जलुमिन पुनः लेमिरंबा मयाम दो अमतोने लेनब तौसी हाइसे अइदी अइ मसिदै सपोर्ट तौजनिंगे अदुना अइन हाइजनिंगसे मखोइना थौना लेरिंग तंजादा all central paramilitary forces पुनमक state force पुनमक लिंजन चप मानर हरगा सब मानन कोऑपरेशन पीरे हरगा वॉलंटियर्स लेबा चिंग लेबा मोगी खुनाकन हेबा वॉलंटियर सिंह तमद लेबा तंगी वॉलंटियर सिंह सिना ngai ba तोइबा मयाम जे इसा जी सुजन नोइ लोइंग तो अखोइ फजन तौरगे हादना स्टेट फोर्स की लिसिंग तराकुन फजन ट्रेन तौरगा अदगी सेंट्रल फोर्स लिसिंग गुना फजन ट्रेन तौरगा हारिबा vulnerable जगह जगह सिंग कनाम द संगंदबिदा अदुगी मरक्तुदा मासागी कोई सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन मयाम पुनमक्सिंगजे फजाना कोई पुनमंगना जेलोंगी खुदिमक मणिपुर कनबा पांबा मणिपुर अमगतन हाबा पांबा जेलोंगी खुदिमकना चामनाबा वॉइस अमदा तौबा मतमदा कयांग कोइना सि इशूजे लेगदगे सुलै लेरोयबा खुदक्ता दुम तौगिने हौजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नसु अखोइदा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जीना सकेनम फावोद लाकपियु यादबसे मा कयांग कोइना लाकबा ngamदगे यंगसे अखोइन सिलौगो मतमदा मरमदी वी आर द इंडियन अखोइजे इंडियन मसा नत्रा अखोइजे इंडिया की फिबा नुंग लेरबा 1949 मतुंगदा अखोइना मानस्तरो मतुंगदा अखोइजे इंडिया मसा ओइग्रेबा अखोइजे इंडिया मसा नते हाइबसी कना था यारोयबा अदोइदि अखोइगे मणिपुरदा लेबा जाति कोइ जेलंग पुनमक सिंजिबु ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की मागी मथमोइदा मागी थावाइदुदा अखोइगी जेलंग पुनमक सिंजे अखोइसे मागी मथमोइ इंडिया मसाने नती हाइदना थोइबिरिब्राबा आई अदुमक्ति मानदे अदु बताबदि मासे अखोइना इनाउ तोरा सी अखोइ इशूजे अंगबेतक होनंगे हाबा तारबदि मसिगी अखोइगी सिगी स्पीसीसदा पनमम थोए अखोइना तौदु पोतो पनम तारबदि कहा कायद मा चतुनो अदुना पलहंजनिंगना आई हाजबनी करिनो हाइबबु अखोइसे बाउंड्री मखलमनी कंट्री मगा कंट्री मतानबा जस्ट मयादा से असम दा लेबम नुंग नत्रगा कलता लेबम मन लेमे त डायरेक्ट बाउंड्री नि अदुदि बाउंड्री लेबा स्टेट खुदिमक सिंगदि हेन्ना हारबा सेंट्रल गवर्नमेंट कदाइद करी सुगी गदगे मसी तौरगदि समाय लाकनी समाय तौरको अदुदि हारबा जगह जिंग करंबा कनोना कम्युनिटी कयान पुलगा स्टेट लेगे हाइबसे फजना थ्रेट बयान ने मैं खंबीरे हरकांदा अदुदि सी फिल्म जे लाबनिना कोई पुनमक खुतक हुबजले हरगना अरेबा तो चावरबा गम कम इंडिया से हारिन ngarang जो ऑनरेबल प्राइम होई ऑनरेबल लीडर ऑफ हाउस हाइबिदुनी अहुम सुबक इकोनॉमी द फाइ कनो चाको अहुम सुबक ओइदोरे ओनन कन होनर हाइदुनी अदो इतादि फोर्स त फंगी कया सुन मरी सु द मंगा सु ले वाल द ले हारिनी पिक खरबा छुक चाव पिक खरबा स्टेज सी छुक चाव बा खोइ कम्युनिटी नि गक पेपा खतंग कानब खनबसिबो
थिंगों नंबर हाइगल अगदी अदुदी मणिपुर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना अमसु ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ना अमसु अमित शाह ना अखोगी द करी मेंग थमेगे सि मोइना पैसा पिरक लुपा पिरबुदुदी अदुदी को ऐदी मदुदी या ऐदी यानिंगे कइनोबु कइमा खोय कर्म थोक हंग सनरी लोंग कइदों मोजा हंग सनरी पैसा पिरक पोइंग पिरक कसु सनदेबा अवा सरुक तो याबिबुदुनो खोना दरकार लेसि वहिम तो सारका करीगे ए आई सिला कनी नु पुंग लेरमु हायदना तक खोय पुनम एमएलए हुमफुमक से लाक्तब यानी लाक्कदमनि हायदना अंतंग इनवाइट तोबा लाक्तब मुसि लाक्तब खुश लाक्तब से अदोना ए इसा सिनाव नु अमत खनब सनबे यारो से नु पुनम तलिगदौनी करी निंखा करी निंग थुंगदबले करी हदुबदे करी तौगबैनो नु खसि खनरि से हायदना वहिम बिचार तौबिबसु एज फादर मन तौबिसु करी काइगे अदु तौदबसे मासी कहीं अखोईन तौरीब अखोई सेमब खोप तौद अखोई मागी माना कोई माई माथमोई से यौनब गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर मासी सिंदे है खुदमने अदु तौहनिंगे अदुगीदमक्तना मसीगी कनोसे आई तौहनजबी वाने अदुना अइना हौजिक हाइजनिंगिसे ngसाइगी इपाई पौरोदम लय सोरा लोइदि पुयेंग पांगनदि हाइब खुदम से मतम लोरगदि कइम कानोर हाइबनेबा मतम थम्बिदम मैम से लेका लेका सिंगु लेरमी मैम से अखुई जेलहुमी मैम से मसी ngसाइ अदुन खुदम ओहलेबा एग्जांपल हम पिजब वानी अदुगुमना हौजिक से कोई रिलीफ कैंप लेबिरिबा पुनमक्सिंग से मखुई मसासिंग से डॉक्टर इंजीनियर आईएएस आईपीएस एमसीएस ओहनिंगने पिक खरबा फी मरीना खाजल थमम मतमदुदा अंगांगदुना कमायना लाइरिक पादुनोबा अदो इतारी यारे खंगदी होलदो ले अंगांग मयाम खंगदे गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर ना मतम खरजु मतमदी छात्रगी पुंसीदि मतमदो ngarang मतम ngasi हलो यावदमनिना मागी एकेडमिक ईयर लेबनिना पुलप मोय मयाम पुलप अफम मद बोर्डिंग मदा केंद्र अशोक सुबु जगह बोर्डिंग मद फजना छात्रसिंगो तोंगाना थमबिर क्लास 1 to up to 12 बक थंगरा बीए बक थंगरा थमे हरगा ngसागी अंगांग कमीबम थौ तारे हयंग लो लांदो लोरगा पुरा संदिला का अंगांग मांग्रगदी कनाना सिंगपी दोरिगा बादुदी मोयगी पुंसीदो अतैन लमद्रे मोयना आइसु हंगरुब मतमदा अखोनि जुमना चनिंगसिदी इसा कनिंगे इशु कनिंगे तुंगी फ्यूचर से अंगांग जी लोय मांगी बतारबदी अखोय कमाना सर्वाइव हिंगदगे हाइबिसिन मरम ओरे हरकना सीबनाबा खंगदना मागी लेबम तुक लेरगा इसासिंदो हिंगनिंगबिदम इसासिंग मीम ओनेबिदमता तौनिंगन मरुओइना खुना चलो होंगदा मान हाइरेबा इंटरनेट डिस्प्लेस पर्सन हाइबिसि अदुना सुमा मयाम से सेइदा अमता पल्लमदबुदुदा तौरी दुगा सातसिंग अदु तौरेदा तौसिदि पल्लब अदुबु मखोइदा कमाना हारिबा सातसिंग अंगांग जे स्कूलि तममदा ngसागी मागी से रिलीफ केंद्र आदि अंगांग न कोई फी मरीना खाजले कंगन मरी खाजले अंगांग तोंगाना लारिक पामांसु सेमसनते अदुगी मतक नंग लाना चले कैसंगा नंग सरकार पीरकन है पीरो है डीसी नंग है अदि होम नंग है अम है तौदना अदुम तौनरि ngai दे अंगांग दि पुंगांग मांग मायाम लोइसल अदुना काना बदे खै लेबांग मु थोग हाबजु मरी मा क्लास 11 12 लोइ थोग यावरे अदुना सिगी मतंग जंग सगी पाम्बिरम दसे कनोसदा असे एजुकेशन सेक्शन मतंग पाम्बिरम दसे मसे आई पलंजनिंगना आइना मसे हाजरकपनि एजुकेशन लमदा अदुबु आइना एजुकेशन जरकपदा मसाइगे कोई ऑनरेबल लीडर कोई सीनियर मेंबर सारे सिक्योरिटी फोर्सेस मैम कोई यूम मई तुम साखबा कोई यूम थादो चलबसिंग दुगी ngana सिक्योरिटी पाइना थंगरे हारे अदुइदी हेक हौरप लीला मतमदुदा थमेरगा पूरा स्टेट फोर्स अमसुंग सेंट्रल फोर्स नमक थमेरगा लौथोकबा शिप तौथोकबई मोता ngасai mafam do lengdan lehla matargadi ngasi khoi emele mam chingi ba to ma ju khoi banglo da bang kanogi hai tare na gam nei banglo de ni khangi sem banglo de ni khangi pulap khoi punak se khoi si leiba man pulap leng na raga no em ta sakhi ga nu si dang je sini khoi chingom ji hai dana to na thing matardi si lo rum dung ande adu si palandre adu dana central force na ngai har ma to hai taragadi no adu di dumak masai hai na चाउरब जुमदुबो पूरा पूरी बोम चाउब थमजलगा थुगाइबा मतन हौजिबोक मीन फादरिने ब्रोड लाइट दु सेकोदि ngai हादुदि सिसि यारि सेसि करि तारगेबा सिम पांगाइ जिमा तारद्रिब्रा
ngarang na da viral urkibudo adum lore ba adu itari issue ji kamaina lusingadage moina nga yar nga targati adu di prajana central forces ta amjung kanu da state force kamain thaja adu thaja dabna marmuraga innovation wajarba doctor engineer IS IPS tamngado ba mayam hungduna ai idam dam hen lui ai ijati hen lui ai laikai hen lui ai khungang hen lui ai yum hen lui hadana makut pai da khulai me am paraga mathai ka tok ching da mandana masagi amana su chang pa yar amana su karak pa yar hen tawna leiriba jaga chida panje haidana sigi kalam sidani hapanam nabje center tawde haiba hauji si khwai digi laiba poina mana haugi balan khogi village volunteer process mayam ching jungare tang jungare isa sesu noi loi to aduduna khoina tarek lawna ne pura puri dewa hek hayeng den trangche tegi hariba mayam sigi training udar moida showcase ta udana state force mi sukni mi lising ni kunni kunthani tarani kunni aduga central force na sukni asani moina pamda ai kana koi air da lokthokra asam lokthokra yonda bida moina BSA or siap pekpa nataga atom pelam di forces ka state force ka pura full combine ta koina ngai haba ngakpa matam da kadai di no bem kon da don hek to ka kan shoot aside to haba matam da kadai di ka bandu na ka taga di adai di masagi plan na malani asi ka na ba ya se du district wise sang na hona ba lambi si chang na ba lambi da du na thinga aga di district wise sa cross to ka nam ta thinga ro adu itar di santi do adum koi honorable leader of house na lai ha se mapung wana la ala se asisu tawina ba masagi honorable speaker through the honorable leader of house se puning jing jar ai machine matang ai amen ta hon janinge adu ai lo sinjar pada roi bida hauik se horen hang tamang ma haiba thabuk ti hauji hayeng loi ni hangjit loi haiba ngam natamina ngasagi relic pem na nataba jinghong da uri ba village haitarane lausu uyadra leraba thabuk subon su letraba mayam sina di relic pen da di sarkar na khara tawdon khotra bo chaba phakti hingal le hare adu jinghong da leba thabuk su phangdaba jaga sing do di loi lore bo gikse maram di ai samak ai ken di sana thoe tamora ji se thoe ai ji thoe koi nau kumbi ji thoe ngorang ji thoe lamla gi tamu ibom cha ji thoe thoe ba jaga ji thoe ba khona khangya teina ware ba kham tena wa ba hainingai le tena ware ba adi mu tandaji da mu masagi khungang ngau na na ban haido na hat ahin so khang sa padagi mayum na mai mapuro na mai masa da thabuk su chak du jata dana ngasa adu ngang hora ba matum na amusin danger ore ba dodegi di upai le tab di kari hai bu asagi meyan ma tang na mateng bang je pangak tam na kari no sab na kham tu ni khang ya ta demand tuman jagat pumi tok sala ko mayam je masi tuon je ba tar ba di honorable leader house na thongna le na koi punu sabani kaino koi sid leiba mayam je tara amna nungai den khalaga su gan point na nammaga tawribina or natraga ngase atamna tawrin haiba su koi khangdo gu mathau taina atamna tawraga di koi gi BJP gi chikuna mo na thak action ko tarena kari nang na manipur je thuai na bana mai taw ya bra haidana as per law chibu ki power do house salai tarena aduna tawraga di aduna tabna sagi gan point da mo se adu to da to to bo itara kana chena koi family ga khangane ba adu itar di khoi na madu gi excuse to hon to ba jaga khoi to utare nata dana khoi di atamna to ni hana sigi ngasi news da matai pongile na ba kari ba adu na haiba matam da man haibu di totally khoi gi laibak che thuga re habi gi kano speech ne ma notice time da news da ngasi yaw ba adu ita adu madu di khoi gi party huitna si huina house da mana to mayam do moi constitution so yaw janang bane ba adura tawja chalo khoi madu yeng mai mathau ta de khoi madu hare ba email do tare to khoi nang discuss ha to ha me member manga to khoi kaisu le je de ba new lal habdi habi ani aduna maram modana honorable leader house na thongna le na lingje le na issue je lo sana ba hamdi ki tha chida thani sida tawrasi haidana na sigi session chate da whole bill du dina karum da aru banate yare ni nong du problem sanje khuna ga awang do lo dum dok lo sengal lo da bu si issue lo sana hona badu di akoi puno na khanna min da khoi gi shell leader haibido adu to honbiyo aduna ngasigi arigi honorable governor gi anushana tawiramba kanosida khoi gi address sida khoina matam khara aina lawjaba sida ngasigi karigumba
ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯁꯣꯛꯒꯤ ꯉꯥꯡꯕ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩ ꯋꯥꯈꯜꯗꯗꯤ ꯑꯩ ꯊꯃꯣꯏꯗꯒꯤ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕꯅꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯗꯒꯤ ꯌꯦꯛꯅꯕ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯑꯝꯇ ꯅꯠꯆꯗꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯋꯥꯕꯗ ꯈꯝ ꯊꯦꯡꯅ ꯋꯥꯔꯦ ꯃꯩꯇꯩꯁꯨ ꯀꯨꯀꯤ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯖꯥꯇꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯋꯥꯔꯦ ꯋꯥꯔꯦꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯕꯨ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥ ꯂꯩ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯖꯒꯥꯗ ꯆꯪꯒꯗ ꯑꯃ ꯆꯤꯡꯒꯗꯅ ꯍꯦꯛ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯐꯨꯕꯤ ꯆꯩꯕꯤ ꯇꯧꯗꯅ ꯈꯣꯠꯂꯤꯕ ꯅꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯀꯟꯐꯔꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯗꯦꯟꯖꯔ ꯑꯣꯏꯈꯠꯂꯦ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯁꯥꯏꯗꯒꯤ ꯖꯒꯠ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯁꯪꯈꯥꯏ ꯊꯨꯡꯉꯥꯏꯗꯅ ꯍ꯭ꯌꯨꯖ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯀꯅꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯥꯛꯄꯤꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯌꯨꯅꯤꯐꯣꯔꯝꯒꯤ ꯃꯆꯨꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁꯄꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯦꯠꯂꯤꯕ ꯌꯨꯅꯤꯐꯣꯔꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯅ ꯔꯦꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯩꯅ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯁꯥ ꯑꯣꯜꯂꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯦꯒ ꯕꯤ ꯑꯃ ꯈꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯕꯤꯁꯥ ꯇꯧꯅꯕꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯅꯠꯇꯗꯤ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯁꯄꯣꯁ ꯑꯩꯅ ꯃꯤꯗ ꯐꯨꯔꯨꯕ ꯃꯤꯗꯨꯅ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟꯗꯣ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯄꯥꯏꯈꯠꯅꯕ ꯃꯗꯨ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯈꯠꯅꯕ ꯃꯤꯗ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯝꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯁꯤ ꯄꯋꯥꯔꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗꯅꯣꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯁꯤ ꯀꯟꯈꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯜ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯡꯈꯩꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯂꯦꯞꯄ ꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯄꯋꯥꯔ ꯂꯩꯔꯛꯇ꯭ꯔꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯩꯅꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯑꯝꯇ ꯈꯥꯏꯅꯗꯕꯤꯗꯅꯀꯣ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯦꯖ ꯄꯔ ꯂꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯔꯨꯜ ꯑꯣꯐ ꯂꯣꯗꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯆꯂꯥꯏꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯎꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯉꯁꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯂꯤꯗꯔ ꯍꯥꯎꯁꯅ ꯑꯉꯝꯕ ꯊꯥꯛꯇ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯖꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯖꯦꯂꯧꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯄꯨ ꯃꯥꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯃꯆꯥ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯣꯔ ꯃꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯃꯆꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯎꯁꯅ ꯂꯦꯞꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥ ꯃꯔꯣꯟ ꯁꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯃꯔꯣꯟ ꯊꯣꯛꯅꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯁꯤ ꯍꯥꯏꯖꯔꯒ ꯑꯩ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯇꯦꯟꯁꯤꯟꯖꯒꯦ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯣꯅꯦꯕꯜ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯀꯦ ꯃꯦꯘꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯤꯡ Sir, Honorable Speaker, ꯑꯩꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯈꯟꯅꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕ ꯄꯤꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯥꯔ ꯑꯩꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯕꯁꯤ motions of amendment ni sir aina thangacheribasi honorable governor gi address si masida aikoi motions of thanks discussion on the motions of thanks on to the governor address ida move tawbirakpa agi ikai kumnanjariba honorable member Dr. Sapam Ranjan aina thagachari amasung second tawbiba Sri Awangbong Niumai honorable member busu thagachari aduga hairiba honorable governor gi magi motions of khoi thanks si masi khara semdok pidaba yaroi maramdi masidai sida yawgodaba maru oiba masak sing yawdre aduna manipur gi hojik leiriba violence se masigi maru oiba wafamdi yawdre aduna ina thangachariba amendment motion sidi in the reality I move tawjabasi haiseke but regret that nothing has been mentioned regarding the roadmap for bringing peace and normalcy in the violence affected Manipur. And the real core issue for the occurrence of such violence has also not been mentioned in this address. Haibasi aina masi yaude haidana aina motion si aina amendment motion si move tawjabani sir. Masigi aina move tawjariba amendment motion si lakringaida observation amanidang honorable speaker gi mit na kong oina naba amanidang point amanidang thamjage sir. Ngasi honorable governor na address tawbiki basi haukiba khoigi February dani thamanga truk janghele aduna masi hauzik chathariba session sina taruk suba session aduga honorable governor na pikhiba address sina 5 suba session da pikhibani anu masida thamjaningi bidi masiga loina nangasi ekhoine khana jaribasi Bharat ki Samvidhan ki Article 176 ta panba thamba adugi provision ki matungina khanajabani anu masida hai every
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯍꯧꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯁꯟꯁꯤꯗ Article 176 sida special address by the governor at the commencement of the first sessions of each year chahi khudingi chahi hobada haibani adurabadi masida honorable governor na government gi oiba policy program address tawse masi government si chahi amada paikadaba maru oiba importance mayam adagi chahi sida cover up tawgadaba chahi sida thoiba problem mayam singsi address tawbune then aikoina masi thengthaba yaragadi ahanba session gi nimitugi session duda haibidi 5 session duda aikoina khara nongnini thengdok thingjin tawnarabasu session du makta da loisin bigidabni haibasi constitution de iduna lei aduna masi 5 ta khanaba 5 ta pigiba address si 6 ta piba yarabadi why not sahi loisalakda financial year gi session de khanaba su yaroidra aduna masi convention nama kaidhar I haibasimadi ain observation tawjari aduna maram oirkanda masi aikoina sahi hobada sahi simagi paikhat kadaba policy program government gi apamba mayam adagi parja gi tawgdaba democracy chatpalebak ta paikhat kadaba mayam singdo madu aikoina thengdarak pasina nganna khanabanga mahudabasi leibak parja gi asawba issue singda taptharak bagi machak ama oigani samvidhan piribasi aikoi inbana phagani haibasi ai mit nakong oinaba observation tawjari maram aduna masigi practice si matungda hanjandanaba mit nakong oinaba ina thamjabani sir loinana masigi honorable governor gi address sida hanbada thami masigi ain amadi shanti raksha amasung wild bichar haiba sida paragraph number 4 sida thami aina amend ta honingi basi honorable governor gi address sida semdo honingi basi line si pathok charke irang marak aduda in 2023 gi May thada Manipur Transport Service na mahiroi lising mari amadi lamhang naraba micham kaya safaraba mafam da tin ki masimak sar yamna laibak thiba aikhoigi government sigi piriba wafam honorable governor na piriba address si masi aikhoi Manipur da thokpa irang ni laibak amaga like Rohingyas from Myanmar to Bangladesh chatkiba natti manisida aikoi administration lei center da su BJP gi lengak lei aduga state da su BJP gi lengak lei sa aduna thoiba thodok tu safaba sibu karai koi hairabadi aigi leiriba yung basidegi hena safaba sibu karai da leibage pithribi da atopa country maga war songnaba sunate aduna saphagada basi relief camp singda saphagada mafam ne na thinjin bibase masi government na sigi piriba honorable governor na piriba address se mapung phana lale masi parja singna harauda bo wafam oide government ki policy asi soire aduna laingak ama leina akan ba leimak yamna very effective and popular government masi leina aikoina masida saphagada mafamsi ona tainana chalhan kibasi masina aikoi irang si thengthan bigi machak si oi aduna masi saphagada mafamsi ona tainana awaba mafamda thambi khre honorable governor gi address te yauri base haibasi thamjaningi loina ngasi move to wirei basida move to wirei ba honorable governor gi motion of thanks the move to wirei base masida macha mayam thagat piduna leire masidi hoi sarkar haibasidi sarkar ni yam grabal mayam khudingmak community khudingmak asigi mapuni amasung loinamak sangvidhan piba madugi hak mayam sing to sarkar na sinaribani accountability responsibility
पुनमक्सी सरकार ने मरम असिना तंदन गुंबा मंगान पिकलब मंगान थागत पबुदी चाउरब नुमित की मंगान मालिम पुनमक इंहनबा थाबल की मंगाल पुनमक अदो अदुगुंबा अचौबदा थागपिरबदी यामन नुंगाइगनी मरम असिना ngasi leiriba yamna clear oiba policy program mayam singse masi wafam se yaude relief camp da leiriba sanaba thaknanaba adagi relief camp sabi haiba kananabu haraugani aigi nuksiraba sahi cha kaya sangna ipa ipugi hangtaktagi semalakpa sagalakpa mayam singado mangkhiba mayam madu punamak ut on khraba matungda साफगदब मफमनी हाइदना रिलीफ कैम्प लाकपसे ngasi adama mifum khudimakta milu pirang kangnadri sar aduna masigi policy asigumba khudakta sili aduga safagadabni haibasi leibak sida leiriba state sida leiriba mayam khudimaki lekai do sarkar gi security thare hairga center gi force lowriba mayam sing adu effectively ngakamabadi safagadab mayum si relief camp oiramoy mahaki mayum sing adu safagadab mayum oiramgani haibasi masi sumaina policy amu oina sarkar gi tahunjaningambani loinana sir paragraph number 6 akhodi governor honorable governor gi speech sida palakpata khangi assembly gi member taruk yauna crisis management committee semki hai masigi concrete oiba semi basigi kari kanaba phanghan khre haibadi yaudi aduna masidi sem khre haiba si yamna phajakhre si sida tariba crisis management committee haiba the literature the sentence itself is very beautiful adugi masigi kanaba poti amata ubo phangkhidri ngasi bokta aduna maram orakanda masigi crisis management sigi kari lai outcome kari lai aduga kana no member sikaya lai haibasi leibak parja amasu mayam member mayam punumukta aikhoi huji khangba ngamdri basinadi leibak parja mayam di karang khangangani aikhoi gi member singchu khangdaba sida aduna masi crisis management si kari stage ta thabak tawkhre haibasi su panbide aduna masi mapung phaba statement ama address ama oide renana sir paragraph number 17 aina aigi amendment motion da lakchadringaida haiba observation kharasi thamjaraga ai amendment motion da lakchage Mr. Speaker sir paragraph number 17 da tangai phadaba polam singi supply gi matang da aihaki laingakna kupna senari yamna phajakhre amadi mamal hengat pasu yengsilli sir manipur si inflation index of india masida number 1 oi number 1 oi dibasi masisu pochai gi maman tang bagi khot bagi si yengu yengbiu sir honorable speaker su awaba mayam si aikoi masen marak tang hatani na loina khangbiri bani pochai gi maman si angak pa phangne yoning bata yonba launing but tax adagi masida sida system leitaba mayam bazar da adagi tungan ba jaga singda leiriba sing da tamda leiriba awaba mayam singsi atuki matik yamkhre ado masida pochai gi maman hengat pasu yengsilli na haibidi base mapung phaba statement ama address ama natte sa masidi yamna concocted oiba yamna phajanaba wahi wata sinaraga miyam parjada sum masi utwai chaiba gumbani aduna masi aidi yamna concrete oiba policy program ama honorable governor ki address haiba city government na sigi leiriba hiram khudimak policy program khudimak sini reflect tawjabani aduna maside sida honorable governor na piji basida di hujik india ki inflation index ta aikoi manipur gi se 10.57% aduga to palam singna 2.1% 4% make the at the maximum 5% inflation rate
Manipur 10.57 इंथोकना नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लेरिबा इंडिया की चावख्रब लेबाक सिदा मणिपुर को पिक लेबल लेबाक असिदना हेक्ता 10.57 ओई अदैने 4 की मखा मैक्सिमम अखोगी 5 सिटी यामना चावरबनी अतै दी 1% 2% 2.1% मैम से ले इंडिया मणिपुर की सिददी हौजी अखोजी इंथोकना वाबा फिबम मणिपुर की प्रजा रिसोर्स लेतबा अदगी इंडस्ट्री लेतबा आदगी सरकार की थबक तौबा यामना लेतबा लेबाक सिदा वारिबा मैम सिंग से सर मसी सरकार ना मसी की सी करम मोंगदा अखोगी ममन हेगत पसिंग येंगसिली है हौजी हौजिकसु ममांगदा आई हंजनजरो ऑनरेबल डिप्यूटी अखोगी लीडर नसु सीएलपी डिप्यूटी सीएलपी लीडर नसु हाइबिखिबदुनी पोचेगी ममन अदगी गैस की खबर द कइदे पाथोखिबिदुनी हौजी कुकिंग गैस मैम अखोगी मणिपुर की गवर्नमेंट की फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट की मैसेज आदगी इंडिया की प्राइम मिनिस्टर की मैसेज तोंगान तोंगानबा अखोई क्लाइमेट चेंज की मैसेज मैम सिंगसिना उजला मैम लाक्तना गैस कनेक्शन मैम फंगनगिदना खोललिंदना अखोई फॉरेस्ट की क्लाइमेट चेंज लेइबा मैम सिंगसि कोकनना हाइदना हौजिक थाइना चतनरंबा चाखुम दा लेरंग सारगा चाक थोंगमबसिंदु अमता लेखिद्रबनी गैस कनेक्शन ngakta ngai hauji gas phangdi ai sama gas agency ni adu agency leijeyaba adu hoji tha amada nongmada load ani pirambasina adi hapta amada chama yankai gumba cylinder se gari load tangkai phadabi chama pi then aduri akhoi ariba agency 30000 gas consumer lei cham yankai pira kra yeni adurudi ngasai gi lising ani changwa lising ahum lising ani chanipa ai thokna wari praja singsi aduna masigi hairiba pochai moman hengat pasi yengsenabana hairiba se praja da minamba amani masi amen ta hunjaningi akhoi price inflation si pochai gi moman hengat pasi control to ngamdre irang sina haibanu bu hen phajai haini khanjai aba aduna masi amen ta hunjaningi masi asengna I'm coming to the point sir last ai atai yamna chachararoi aduga aina amen tawjariba motion si road map adagi the real core issue haujik manipur do thoiba saraina point si laktingai da gi amendment motion si laktingai da honorable speaker gi permission lojaraga house da lebiriba masung house dagi relate to biraga tabi dibale manipur gi parja myam punamakta aigi oibo hai amatang sar gi permission lojaraga thamjiri madudi hingsana karigumba kanab amata purakhide ekhoi solution ama resolve tawre haraga solution ama poraga wakhal khandhanari haraga da nungsi chanana ekhoi hanagi phibam da hanjilakna ba through honorable speaker through this August House, I know appeal to Taujari, Adugai point the Laxege, sir. Sir, road map see Nasi Honorable Governor Gi address Sida Department Kra Scheme Kra Adagi Irang Sina Megi Tang Ahum the Tokrab Matunda Lady. Internet displaced persons, ma'am, awab relief came the lady Mishi Mina, Madugi compensation, Madugi relief, Adagi district administration got over Tavakra, Pan Badani sir. Atai Helki Paikatpa, Sahi Wagi policy program, Panba, Waxki Paikatpakara, Smaina, Namna normal over Portamani. Howzik sir, Tamjani Balai Wapamdi, Manipur Kisi, Nasi Sini, Haibangam de, Hayenkari, Tolkani, Tambangam de. अखोगी मणिपुर सिदा कनाबु गवर्नमेंट सिना सिक्योरिटी प्रोटेक्शन पीबीरी कनाबु लाइफ एंड प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन पीबीरी करम्बा एजेंसी ना अखोगी ऑनरेबल मेंबर्स सिंग इंक्लूडिंग द मिनिस्टर्स चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की खंगद्रे अखोई मयाम की प्रोटेक्शन सिबु कनाना प्रोटेक्ट तौबिगनी इट इज अ वेरी मच इंपोर्टेंट क्वेश्चंस टू अस मसी पुनमक्से मसी सिगी आमदी
पेरीफरी एरिया लेरिबा अदगी खुन थंगनरिबा जगह मयाम सिंगसिदा थेंगनरिबा मयाम दिल्ली गवर्नमेंट हाई अदगी स्टेट गवर्नमेंट हाई सिक्योरिटी फोर्स थाजली ngai सोमदना युम कया मसिंग थिंगमदना अमुक मई थाग्रे हाई अदगी सोमदना शांति हंजले हाई हेक हाइरुबगा नोंगानबगा ब्रंग त तौरे अदुनदि सा रोड मैप सी ngasiगी यामना मरु ओइबा discussion on the motion of thanks sida second tawbidiba honorable member mahangnasu nongma platform amda haibigi ai maming panjaba nate suggestion akhoi opposition degi suggestion pibirakpadi phagani aduga political oina ngangba pharoi haina haibikhiba su lei adusu adum court tawjage aina madu sounding ba natraga phai natraga phate ni criticize tabu nate we are coming to the issues sida akhoi gi leader Rahul Gandhi ji Manipur ki awana hangba lakpa sida masi politics ni suggestion thaubiramde hangba lakpa sina solution porakadra haibasi adum akhoi gi members sing degi karigumba platform da hairko sudum yawi honorable members minister sing hairko su yawi sir road map si kana na puthokadabno governor gi honorable governor gi address sida road map si government amagi accountability and the responsibility masida palliba khara sidi akhoi tangai phadana pallibani road map si government na pigidabani akhoi gi opposition na suggestion tawa akhoi di handak lairiba situation sidadi MLA oiba su tokjarage tangai phadrabadi hai akhoi gi ideology akhoi gi principle madu punamak sacrifice tawa nataba with the extent of our ideology and our the principle akhoi madu mayam do akhoi leijaraga government si ki tarokpa matam da akhoi Pandav masin manau manga akhoi na matam punamak ta lawi akhoi sarkar si gi MLA yankhai ga manga leiba sida akhoi ga hapsalaga humphuni aduna akhoi na tawjoba yaba mayam leirabasu haibiyu haibasi honorable leader of the house ki ai honorable member point do ina la point ni lakchari amendment do ne ha point do kai amendment ni aina tawna haijaduri si road map ni aina road map ki wafam ji government degi laujaduri ni ai sidi si point ni sidi akhoi gi right ni ngang gi honorable speaker na pb gi ni khanje nadi right bije da baina te da aduna tajabado road map si sarkar sina Miam Prajada amasung akhoi gi honorable members sing sida pb gi da bane in case Congress party da or akhoi gi opposition da piu harabadi leibak si akhoi na ngaka da buda ngayaba adu nata bida sarkar sina leibak si ngai ibani na popular government leibina madu ki responsibility samvidhan pidiba life and property ngakpa haibasi government ki responsibility oibani na road map haibasi su government na puthokpi gi dabani haibasi ni aina mayam akhoi na karigumba kanda congress ta haidna honorable speaker sumain tawdana hairakpasi akhoi na suggestion taw hairabasu tawbadi yai adum akhoi na su all political party meeting kaya tawsi haibasi adum sarkar da akhoi na puthokjabasu lei appointment su lawi uju unajai adagi ahanba megi tang ahum horpadasu honorable akhoi gi self leader amasung ai isa yauraga honorable leader of the house sudum akhoi haijai masi all political party tawbi haibasi akhoi suggestion ni aduga masi resolve tawnanaba pot tawsi life ngaksi haibasi akhoi na zum suggestion di tawi adubu akhoi da karibu kanda road map si akhoi na puthokpiu haigadabadi nati haina ina thamjabani aduga sarkar na akhoi da puthokpira kanda honorable members in CCD pangbirabadi phagani haina haibirak pasingdu sarkar na pigidaba solution ama resolve tawnaba honabada road map si sarkar na pibigidabani haibasi aina khanjabani aduna honorable governor ki address sida road map pande karamba mongda concrete resolve ama tawnanabagi
solution si pande awa bagi ana bagi relief ki lupa lak asu crore asu kai thokpa adagi lambi gi thongi health ki adu taw haiba government gi policy khara di yawi se hijim gi adubu leiriba hujiki yamna maru oiba violence ga maru oiba poti road map ti pande hain khali ani subada road map si sarkar na pibiyu sini aduga ani subada core issues hujik thoiba thaudo wathok adagi violence gi mari lene core issue aina core issue 1 core issue 2 aina thamjege ahanba core issue da honorable leader of the house na core issue haibasi karino haina haibasi honorable leader of the house na honorable speaker sir honorable leader of the house na thammi news 9 da su what is core issue thammi yes aishu atudagi khagi core issue si honorable leader of the house na thammi si manipur da solution ama porakna wa haibasi core issue si karino haibasi am clear oina thammi ai mangar hanjan na tare what is the core issue of the honorable leader of the house honorable chief minister of manipur karino haibasi honorable leader of the house na core issue ji sumaina thambi manipur gi issue si Myanmar diki changakpa illegal immigrants singna thokhan bani adudagi changaga forest area singda leikhraga poppy plantation tawrei forest kok thorei aduna madugi potu thingnena bo hotna badagi madu gi thabak sidagi irang si tholkhibini haibasi this was the core issues of the honorable chief minister in the exclusive interview of the News 9. Aduna masigi core issue si karigumba kanda akhoigi handakta nauna kakhiba honorable MP singna parliament da wangang bada core issue thamde haidna BJP gi spokesperson singna core issue thamde hai anu core issue si masigi matang da honorable leader of the house na haibine congress ta core issue puthokte haibine adagi core issue di honorable leader of the house thangi bagi matang sida core issue is sir illegal immigration si kanana tawgadabno I am coming to the core issues illegal immigration si immigrants he masi kanana thingadabno aduga karamba pambaina thingadabno haibasi aina suggestion oina tawjarabada sir Sir masidi central government ga maramdi foreigners mayam chang e hairabanina adu masidi state government gi magi active intervention and central government gi matengna masi illegal immigration changak masidi thingadabni haina aidi laujai because we have our law we have our constitutions that is there in the constitution that is foreigner act illegal immigrant foreigners changak bahaibini adrugadi kari gidamakta sarkar asina madugi matam chana mafam chana madu dictate taunana ba deport taunana ba with the help of our act ekhoigi law of the land madugi karigi haptagi thagi sahigi karigi illegal immigrant changi haibasi foreigner act palga karigi matam chana tawbidabano haibasi di that is the accountability of the government and the responsibility maram maduna sir madugi foreigner act sigi makhada loinamak ekoi hana act ama semaga law lejaraba since independence foreigner act is there adugi pochi karigidamakta Dr. S. Jaisankar honorable minister of external affairs and also matamdugi external affairs state tagisu minister oiramba sahi manga external affairs minister leramaga core issue haina leader of the house na puthoi bise masi
infiltration of the illegal immigrants in Hiraga, own external minister, external affairs minister Leva, state tegi, then Aduga, double engine BJP Lenga Sigi Center, the external affairs the Matam, Piraga, Karigi Matam Matamgi, High Mayam Sixi, think that be hold up, no, think we hold up no. Adiki against Karigi Lenga Sigi, Masigi, core issue, High Putoiba, Wapam Karsida, Poppy plantation Zibo, Prazana Tingu Gudabra, Madugi, Ek Lay, Madu Tinganabagi, Indiaki, Ain Lejaba, Equigi, law of the land Lejaba Sibo, Karigi, Miam the Hagedabano, Latragana, Canada Hagedabano, Latraga Congress Party the Hagedabano, BJP, Lengaxi, Equigi, Indiaki, law Lejabasi. What do we effectively to Wongam Draga? Karigi the Makta, core issue si, Masida Querang Hokshayon, Dana, Labibino, Hibasi, a Tamzini. Anomasi, this was the presentation, this was the statement regarding the core issues of the Honorable Chief Minister. Adagi, Anishuba core issue, sir. I couldn't Kali Miyamagi Velu Masak Pazava Hibasi, mean the Tarkadavan. I Isai Tundra Isak Yam Pazay, Sarukan Mali, Hema Malini Mali, Isan Tagalaga, Isak Pazava Yarway. Aduna, sir. Core issue number 2 is the Tanzania with it. I queen Ujabadadi Lengak Asina, Paikaliba, Lengak administration C. Masida, a quick suggestion when a core issue in a Tanzania with it. Let's see a queen of Manipur the Toy Irang City. Akanga Hikeana Kali, Akanga Hikeana, Tammy, Cover Kagas the Tammy. Manipur the Toy Irang City. BJP gi Lengak Manung the Gi Tolapa Irang ni Haiden High. Karam na High Karigi BJP gi Lengak the Gi Toli no Haina High hung out the Agi Kori Susi the D. Lady ba Minister Singh, Lady ba MLA Singh, Puchinam Tamanade. Nasimak Equinuksinana, MLA Humpumayang. Natragana ruling Kaktagi, opposition Manga Kakta Tarang Tarangna, a de Tanik Tanik Nelejavani, a quick Kaktan Hundok Piramasu, BJP MLA, Yankai Manga Sina. Honorable member, what will be the idea? Kitang point in the lunch. Point in this is the core issue. This is my core issue. The core issues of the chief ministers, I understand. I am not repeating the points. City bias like we can acquire. Bias can legit point the lapio. Point in a luxury, see how the opposition, motions, support our Haram Chako, I believe. A quick Hizabani. Having new point to the Lapio luxury never. And Lengaxigi, BJP MLA Singna. I could not Uzariba Kori Shudi. Lengax Degi Tolopani, the minister Oibegi Lamjen, Adegi Tazen Adabegi Lamjen, Adegi BJP ki Lengak Manung dagi separate administration PU haiba khuyek piraga thadorakpa masi dagi tholakpa issue oigani masi han thembirabadi masi han yanarabadi why not Prime Minister Manipur da kawbang ngamgani khali aduga ikhoi gi solution ji resolve tawbang ngamgani khali karigumba yankhai manga sina punna yanare hair kanda aikhoi manga su tungda dum inajaradabani sir I know the suggestion I came to Kanamti against Nati. My am Siam Wab the Gito Germany. Aduna Yankai Mangasina Yanarana, the leader Paminagera, Manipur, the Paminera, even in Manipur, City Convention Center, the Pambakanda, Honorable Home Minister Lapiu, Prime Minister Lapiu, a quick solution, a quick MLA Mayam, the Yanarni, Hibamatamda Masi, Honorable Prime Minister Kang Lakunga Mui Kaleo. Aduna core issue di Irang sigi core issue di BJP government degi tholpani anu core issue ji masi lotion ji issue ji violence lotion ji haribdi MLA yang khaimanga sing tang lotion nabiyo aduga phami nabiyo honorable prime minister unarabagi appointment su pirakani home minister anytime unarabagi appointment su pirakani aduna masi gi horok phamse honorable leader of the house na piriba core issue adusu adum yai I quit negate of the Nati. I quit you call issues you love you. I quit you house it. Karigumba imun amata.
imung amada machaga mamaga mapaga nupiga khanaba matamda imung sibu karamba kanda santi phangadege when the normalcy when the peace is maintained in a small family then peace will come automatically same thing government sigi manungda amaga unaba hui ga hodong ga yanadaba dona unadaraga khanaraga adu Delhi da sahi ani kem tawna leiba sidana kangbu mun leiba aduga ngasai gi leiba ka sikramaina santi purkani maram masina code issue di masisu amani ai code issue 1 honorable leader of the house code issue 1 adusu masida masi happy adagi akhoi gi code issue su masi happy adurubadi leibak sida santi oirakani haiba simadi asetpa thajabase akhoi honorable speaker gi through the thamjari aduna akhoi masigi si happy road map pibiu happy governor gi address sida masi amend tawbiraga adagi code issue mayam singsi honorable leader of the house na haibu happy popi khara phagale khara yam thale haibasi this is not a core issue because as you mentioned in the exclusive interview of 9 News, then core issue is not mentioning here. But when you speak about something about the core issue to other platform, then you are saying core issues. Poppy plantation na thonba, adagi immediately adu si mayam singse. Masi foreigner eki matungi na minister consent to biraga tim chatpiraga akhoi gi core issue si pakhatpiu aduga enforce to view. Police enforce to view. Dictate to view, report to view, Karigi, foreigner ek like Jabasibu, I couldn't Karigi atopa ek meamamu imply Tarugudi, Karigi amuk, Akuna Tirukigani. We have our own laws. Adugi Matugina, high core issue honorable leader of the house. High video do, packet you, Aduga Madu enforced to view. So that the Akoi PC, Sweatin Lakani Habigi, as yet but Hazabas, Tamze, Baduna, and Hazariba core issue, Igi core issue, honorable leader of the house ki core issue policy mo in happy masi amend to view. Thank you Mr. Speaker sir for giving me some time. Honorable members sing namang my observation amendment sing thambi khabani honorable leader of the house na statement thambigan. Honorable Speaker sir, Honorable Governor Magi statement Magi warol sidida opposition ki senior member yauna member ohum member marina amendment motion pukat pirapagna wapum kayam thambikre adugi matang da ai wapum kitang Hamzanaba Honorable Speaker Namatam Pibi Namate Tagachaki. Sir, Mayam Sudum Kange Governor speech Sida Hining Mayama Malayasu Matam with time with constraint Labanina Pungani Changna Ozaki Oina point Mayamaloy Hapaga Ngang Biadu Sangba Waba Miyagi. Adagi time ki value madu yenga kanda point khara katang hapaga loina sugaina hapta bani adu point sing ya masure na ya han bada thamjage sa sum point khara sum ai clarification to jara bada saigi honorable senior member opposition ki na haibi ki ba sare khogi hojik leiba manipur ki issue sigi the itang sang na sum sathari sigi khwaidagi maroiba de issue se bhat tamina da issue se khoi bhat tamina da kari noise masi bhat ta ba numit di loi fani bhat tamina da rai honorable member me gana hai ba sandi lai har ga horen ne ga thoye do sandi lai ga na phong hai bi ab jante uji Santi la ena ina media dam biro de ba yete la woi de pe nom thon na be to to bu su ma si yaw ri kanano khang do ta hun na ba khon na ba lei dai aduna santi la ai ga sai na ngai ngang ga su si ma tung le ngang ga to min na khon na ga ai no ai sa Guwahati chalaga to min na ai Guwahati chalaga na asong ge khoi honorable MLA sang khara unai tongan khang da na ba hon na ba ni moi su
खांगन बिनोइन अदे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिनाउ सिंदुगी खरसु ने मोयु खांगन बिनोइन फोटो काप हंदे अदु आइना हयें रेकॉर्ड ओइन माइ तरगा इना अमा खतंग दि काप मधु गोदे ता वा तो बिरगा हुजि ट्रीट तो बिदना अखोय फनदे अखोय सिंसर ओइन दे अखोय इशू खंगनदे खंगनबसु होनदे Saya honorable senior member na hai gitu. Illegal migrant lai hai sibu. Ai Assam Rifle da hangi Assam Rifle ge officer na. Akoi kun cha ga ngai. Hai bi ko. Yung kaya house kamai tong na kamai na mislead to ge sing bio. Miam se Manipur miam. Ado de Assam Rifle da kun cha ga ngai illegal migrant lai te hai bi. Hai ni do. So the satellite mapping uttana, village hangat machine uttana, sahi pidana, mafam pidana, district pidana, ullabado. Because about the illegal migrant na ikoisi demographic imbalance wa helese ya da bami lady Manipur. That is the reason why. Sigi issue si thang da bani. Issue si samana na khamin na ba. Yeah, honorable. Rahul Gandhi ने लापीरे में तो appreciate वार ब तौर ब मतम दो लापो तो थकले अमा करी हंगबीरंग पे अवाना तार ब रिलीफ तो ले री बदु उनरगा कमिनरगा इमोशन तौर मग जाके लीडर सोशल लीडर खर्चु उनरगा सिविल सोसाइटी में हम उनरगा ना तक गवर्नमेंट की मकुंग होबो ऑफिसर सिंह उनरगा करी नो इशू सिबो मणिपुर की इशू से व्हाट actually kamai thol kono sibo tamai to bono kari no hangbiram brene emotion ji da ha kap pe ha laure lan ji bo khoi thon bro lan ji kana na kamai to khino sima mai khangbiram tro high court gi order ma khak schedule tribe mai te si schedule tribe chanba chandba gi matang da order ma tholok pa gi madu gi rally du adu gi against se pada rally ni harga rally du gi khudong cha bolorga micham praja khunda landara ki bani ha bisi mayam kang gi bna tran landara iba kang ko du da hang do bu question du so iba victim da hang gi okum phangaro ta se mang asi thokri be keno si huji ki puthore iba mayam du di asa huji ono me gana hai gi ba diti kana to gi comment to gudam ni mamang ta tawrum do so ko ni to bo hore Foreigner Act की मखादा district single lady by SP sing se moi se FRO foreigner returning officer moi na foreigner sing detect to buya me deport to buya moi na ngam me sir madu gi matung ina ne ba khoina home ministry dagi nang sumai to gana noi gi Mizoram amadi Manipur ma pandagi sanga iba mi sing do madu gi biometric loba adu eye scan to wa adu negative citizen People, hayang India ki citizen we be adana ba. Madu hauro, tuna lo shalo haydana. Maram di aina me mayam se purga ada honorable prime minister da. Mamang ki tangi ni sir. Mamang ki tangi agi. Akoi ahan ba tam du da. Salaga madu mayam du uruga to kan da. Some district khar da constituency khar da 57% voter hankal level. 50 hankal level. Sigi pom mayam je khoi na check ta hoda na sum leira kan da khoi indigenous population ne leiri ba masing chu yam da ba khoi si sahi tara kun matung da kari wer ka da gi haibu ne me ngasi ai de si da pham je isa isu mayam la ka da bu su pham hung na gi india be khoi na ngasi tok jeri se la na yi na te biren paisa uran be na te lau be na te scandal gi na te si di leba ke be yam ko ri su no sa bi gi do aduna khoi ko ri su bhap ta bi bu si I minari member mayam opposition ruling praja mayam na Manipur na hui face to riba issue ngasi dagi na sahi tara kuri matung da face to kada issue adu ngasi sarkar na kari lokhalu budagi tawro ino ise khangmin na di sigi issue si am line lo ini madu akoi khangmin na da mina hui si emotion da kana na relief camp da ning da ge relief camp da ning besi honorable speaker sir kana yaw ga da ge thok hiba thogok du na Toning the Batogdu, talk with the relief came the lady. Other relief came the lady and maximum best level, Nasaki Crisis Committee can have. Yes, I honorable MLA,
ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯌꯥꯝꯕ ꯀꯦꯕ ꯍꯣꯏ ꯇꯥꯏꯞ ꯆꯥ ꯍꯣꯏ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯉꯥꯒꯤ ꯁꯦꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯍꯣꯏ ꯆꯦꯜꯍꯜꯂꯤꯕꯅꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯗꯕ ꯃꯔꯤ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯅꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯄ ꯌꯥꯎꯏ ꯂꯥꯎꯔꯛꯄ ꯌꯥꯎꯏ ꯃꯩ ꯊꯥꯕ ꯆꯪꯒꯦ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯎꯏ ꯃꯗꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯉꯥꯏꯈꯣ ꯊꯦꯝꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯐꯝ ꯊꯦꯝꯃꯤ ꯊꯦꯝꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯉꯝꯍꯧꯗꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝ ꯁꯝꯅ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯂꯧꯔꯣꯏꯒꯦ ꯌꯥꯝ ꯁꯝꯅ ꯑꯩꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ 이슈지 영상 그 밥하지는 따미나세요. 드로잉 맵, 군무싱 행갈락과 미무싱 행갈락과 까이까이데 행갈락과 그들 로이나 우민나르 모든가 오 시리 마파한다기 장과 미도 없는 이것이 마싱 해기도래나 또 뭐를 보내 해봐 도 밥 따라간다 이슈지 속도고 아니에요. 아니 사회적이거든요. 라울 간디지 라면 얌 하라오래. 라무도 거기 생겼다. 그노기 게임 릴립 게임 싱가 상가마가 마야암도 우나라마가 거버너 상가마가 한 그래. 아이 우나는 도수 그 집 세크레터리 아디 고맹기 레이버 딜 도르고 강고지 우나비라가 나트라가 XYZ 시빌 소사이티 오르가나이제이션 우나라가 너희 이슈시 거리노 가만히 들어가 파거니 거리 동니 하이브 기당수가 떠비라 먹어도 거의 누아이기니 하이저버니다 말라 그러면도 거의 appreciate ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯉꯥꯡꯗꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯗꯦꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯆꯥꯏꯕꯅꯤꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗꯤ ꯐꯃꯨꯡꯗ ꯐꯝꯃꯒ ꯄꯩꯁꯥꯅ ꯂꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯑꯗꯨꯅ Honorable Prime Minister Modi지나 어흠락네요 만니푸르기 이슈기 마땅한 ꯉꯥꯡꯒ꯭ꯔꯤꯁꯤ 어흠락 아가스키 तारीख 10 मा पार्लियामेंट फजन ngang I got the recording adage muk Lal Killa da 15 August ki honorable speaker sir Independence Day ki Lal Killa ki akan naba speech to the just 2-3 minutes 5 minutes ki maya Manipur ki ngang adu matunga mo handak July kulum doida ahum lang ni ma ngangis adu bu sidai de heta ko gi ngang gi de ne heta santok ki dana election mamang do pura khoise prime minister si pura heta pura lo thok pi ki bani heta ikai ba pi ba haidare aduna khoise sing ni traba aduna khoise khara issue se phajan mamut tamina ba masangi laba ki issue ni sidi opposition gi nate ruling gi nate sida khoi community gi khoi jati gi laba ki issue ni अखोई गवर्नमेंट तौर लाल लाल अखोई विड्रॉ तौगे हेक्ट सिदी पीसी हेक्ट कनो रिलीफ गेम से होजे हेक्ट थांजलुरसि के यागदब पोनते चागी अदुमाइन थांथोक थांजिन चा कपि थांथोक थांजिन याम मी सिनग्रबा मी चानी चानी सिनरबा मयम मकै तुमनरबा पेंदब मयाम मन फुमग लेनरबा पोने सिदा नंग हुजि ख संगो गाइन थबदिबा सिक्योरिटी Point of security. Mamang the talk about Togoka, Mui, Maman Yama, Punsi, Karakan Mangam. Yes, I regret it. I samak Madugam, regret of Isani Sabu. I excuse of the department. Edubu, Makatana, the Madudi, Tologumse, Mayam the High. So, opposition side. India has a superpower. Military power for the lady. Yes, Mizoram the Togiba. Bomb Tadaraga, petrol Hidaraga, Tabudu delay. But a question that the Dusuyadi, Karigi. Influx of Reba Kambuga Hanagi originally, Bakogi, it's in announcing a mixed or later. Illegally influx of Reba Shinga Hanagi Akogi origin Lejaba. It's an announcing Siga mixed over Galagram, Madugi had at random Tobusia. Adugi Lady seriousness, difficulties, Adu Mayam, Nairaganeva, Equina, security is low in Hana Tamaga, Nakalani Maxi, Indian Halaga, Tapno peace process, how raise him. As I honorable members in Habigiba, a blueprint program. But government gi oina leiba poni madu
कनागुम्बा खरन अइंग साइजे बदमाइना सबुटेस तौनबो होनदो मीसु यावदो नते अदुना मदुगी पोट मयाम दुदा कोई कॉन्फिडेंशियली कोइसु थम्बी अदुगा मदुगी मखादने कोई सो मेनी कमिटीज पीस पोरंग न होनबो स्पीकर सर से फम्मी बा कोई ऑनरेबल मेंबर हिलेरस कमिटी अखोइना संगुबदो नुआयरो है हिलेरस कमिटी की चेयरमैन सिना चेयरमैन ओर कांदा मेंबर मंगा की कमिटी सेमगा खादना उनानबो होनबो उनरुबा ऑनरेबल एमएलए सिंह दिल्ली द चलकांदा सेंट्रल एजेंसी की मखादा होम मिनिस्ट्री की मखादा अखोइगी एमएलए की रिप्रेजेंटेटिव खरगा असोमगी साउरिबरी ऑनरेबल एमएलए सिंह की रिप्रेजेंटेटिव सिंगा दिल्ली द उनालुबा नागालैंड द उनालुबा सीरीज ऑफ मदुगी इवेंट्स आइंगोन मदुगी नॉट डेट तारीख लोइना ले बट अदुबो मदु एक्सपोज तो बुयादे मनमदि अखोइना तालेदी कंक्लूजन दुनि पीस दुनि अमना डिटेक्ट तौबदो अखोइना थोलैबा लानसी ngसाइगी कोर्ट की दुने अदुगा मेन आइना कोर इशू हाइबदि अखोइना ngसाइ सेना मेंबर ना हाइगिबा दुमाइना अखोइना कमिटी म सेमे मरमदि इलीगल माइग्रेंट सिंग म्यांमार रोमदगी संगलकप सिंग खानतोकदबनिना म्यांमार रोमदगी इलीगल माइग्रेंट संग इसे यामना इसिलिनाव अमदु ओइबनिना अदुदी हयेंग मैतैना चेयरमैन ओरसु बायस अम सकनी नागाना चेयरमैन ओरसु बायस अम सकनी ना सर लेटपाव हॉकीपु ऑनरेबल मिनिस्टर दुबमा चेयरमैन ओहलगा थिगतपा होबने थिगतपा होबसिदा ऑनरेबल मेंबर खमजे अदुगी मोइगी कैबिनेट सब कमिटी दुगी मखादा कोई कोई कमिश्नर होम याव कमिटी मगा मोइ पुलिस का याव टीम मगा असोब टीम मगा ले हाइरब टीम से तौरकान ऑनरेबल स्पीकर सर कोई तेंगनोपल की एरिया द केम तो होलगा खुन निम्फु मुक 1 by 1 चंगगा थीबा होबने खुन निम्फु मुक 1 by 1 चंगगा थीबा होबसिदा मियोय लिसिंग अनिगा सामरी गा मरिफु फंगबने 2480 हाइरब 2480 से कोई की चलिबा मेंबरशिप को तौरकान से ऑनरेबल मेंबर अवांगबसु लेबि मासु मसाई बायोमेट्रिक लौगना खोतना मयाम से तौरकान मखाताना चथब मतमदा विलेज ओइना तारगा लेरमबने ऑनरेबल मेंबर सिंह ऑपोजिशन की मेंबर सिंह मसे मुन्ना खंगजनबियो अखोइना मदुगी मूवमेंट जे होरुकान अहानबगी खुन निफु मुखेना कमजोंग ने तेंगनोपल ने चांदेल ने चोरचानपुर ने सिगी डिस्ट्रिक्ट मरी सिदा खुन निफु मरी गुमसी थीबा होरपकान लिसिंग अनिगा चामरी मरफु फंगबने लिसिंग अनिगा चामरी मरफु से फंगब मतुंगदा अखोइसी अमुक नेक मथंग चंगजिनगे मथंग खुन चंगे न तौबकांदा खुंजा सिंगुन थोलागा मनुंगदी नोंगै कामनरी चंग नुंगाइरोय हैना सजिक तंपाकी एरिया दगी आइगी मेंबर सिंग से हलखिबने मधु हलागा मेंबर मयाम से इंगोंदा पाउतमे सर खोइ सुमाइना सिगैदी अखोइ आइडेंटिफाई तौरे सिगै सुमाइ तौरे अदुगा अतै अतोपा खुल्लोइना तारगा लेरमे सर उ सिना सुमाइ का उ सार सा इंगोंदा जा आई गोट वीडियो इंगोंदा वीडियो ले खुन्नोइना तारा लेरमे सर अदुगा मनुंगदसु खुन खर ताइ मनुंगी खुन्नु येंग चंगे हाइबा कांददी नोंगै कामनरी चंग नुंगाइरो हेने थिंगे हाइदना सर मोइसे हलअगा मधुदा पाउ तमबने ओ अदुदी प्रमाइ तौनी हाइदना मथंग मथंग अखोइ खनरगा लैरिङै मखाताना चोरचानपुर करीदा कमाई तौसिगे न तौनरिङै मरकसिदनेबा सिगी थौदोकसि कोर्ट की ऑर्डर से लाखरगा सिगी थौदोकसि थोलखिबने अदुना अखोइ ngसाइ कनाना ngaकादोइनो अखोइना ngaकादोइनि अखोइना खंदोकपा होरिने अखोइना थीबा होरिने ड्रग्सु कॉपीसु अखोइना यानथतपा होबगिने ngasi phawda more than 19,000 hectares of poppy plantation अखोइ destroy तौग्रे drug phabada honorable speaker sir more than 60,000 crore record ni loigre अखोइ लेपते अंदा सुगुम्बा मयाम सि मयाम लेबनिना अदुगुम्बदु द सोखिबा मपानदगी लाकपसिं यावरकांदा हाइबा पोसे इंसल लको सोइना ओइगनी हाइबा अदुना ngसाइ मसिबु कमाइ तौना थोखिबनो हाइबदुदि आई सबजुडिस ओइबनिना आई हाइबा आइनासु यारोय मरमदि मदु सुप्रीम कोर्ट की इंस्ट्रक्शन मखादा कोई रिटायर्ड चीफ जस्टिस समा तौरगा कमिटी एम सीएम कांदा प्रमाइ सीएम नो केदोबनो होइना लैग्रे हना हाइजबनि अदुना आइना ngसाइ एनआरसी से अखोगी कमन डिमांड नि बेजियर गिदा
mayamna 1951 haisa but adubu akhoi inner line permit tugi matang da 1961 na base yaro ebna 1961 na dum tongno bai dana NRC to rogosu center da koi taknari adubu aina habidi NRC gumba NRC dugi obe advance hoina khoi uji kanogi makha da biometric lobo khotba de khoi hauduna mi khantok po haure haibini NRC huji ma Manipur state da sanna bali chana da ma mayamna demand tawri aduga NRC gumba NRC jo hayang madu khantora ka thador ka doni similarly akhoi sumai to gana foreigner ek ki makha da biometric logdana ai tham impression logdana foreigner sing detect to bam deport to hore na haije ina nan permit to loina punna maki tamin na bani akhoi kaino khatana te ai opposition leader khatana te praja mayam ina lan permit ta na da kaino to khri du mi shi khri du di satra mahi roi sigi mayam soinai ba kya yauki ina lan permit ki wanted lok thok na datan hoi ka phane to gi mayam yauki mayam na tali akhoi su MLA mayam su tali adu bai na haije badi party oi rogira koi BJP ki sarkar matam da akhoi na pur ga lai haije bani adu tan badadi mayam praja na tali ai tan de habi aroi but BJP sarkar matam da pirak pani na akhoi su BJP ma or mudra madagi khudong chawe advantage so longning badagi BJP sarkar da matam koi na 1990 dagi lagwa foreigner issue ki or mito ki adu gumba kanon ILP do akhoi matam da pir airport ai haije bani yes fencing khaba hobira me am sumi sa haibir to senam member na haiba do yete but mayam ama lup mayam ama sanga ga thingbani khangle kai ni khangle sungloi loi do na lakko do akhoi matam sila kan loi salle haiba anoba khaba hona na ba sanction tawre haibani khare haibani te anoba khaba hona na ba sanction tawre even ate kano sing dagi hoji land compensation land acquisition gi am kan tawna dana kilometer amma kunmuki yam thuna tawri ado another 60 mane madu in progress leire haina ai admaina thamjabani aduna sai confuse pi dana ba inline permit kisu koi mayam punna tamin na bani praja punna mamadi gi dam ta IT dagi satra kaya ima maina paibi kaya halaman kaya wana ta bani sigi ba yaurabani shokhi ba yaurabani adoga hojiki NRC hojik taliba singamani tamani mangna taliba NRC sing sai sagot pi is very good I appreciate it but adubo Sonia Gandhi ji gi magi press briefing ama ina tabada Rahul Gandhi ji gi press briefing ama tabada di NRC ka yaroi NRC khoi dakar te pamde haibu gumba tai adu hoi adagi moina ada yadi harang jo sida akhoi state level sing akhoi tan bada yomina se that is good adu su abhava pona manim do party gi wena thamjabani simana adu kamana akhoi gi hujiki paisa khaiba khotpa tawriba mayam se it is very sorry very unfortunate honorable speaker sir khangho da irang sida tholoktana mob oina miyam gi mob oina lising tholoktana security na control to bogi beyond chat khidna mi mayam do kapa ga hat pasu yad bani na yam na nungai tab sin khara thokre madu laibak sibu kannana ba jati sibu kannana bani hena khalga government ge site ge su am ge site ge su yam akan ba miyeng yeng gi da ba akan ba action to gi da ba adu madu gi khudong sa ba lawra kan da hujik si Manipur da yamna unrest situation ama ka great or ko si ai yam thina nuai te hairiba paisa khaiba mi phaba punba kanano karino khangdaba jat ke tholok ko si masi ai akan momong dai ninda tawi ngasai gi honorable member amana haikiba honorable governor gi speech ta chief secretary su advisor su DG su government happy hiram nida pung manga tabagi time extension bije government happy hiram na hangai government da power lai tresi government power lai mayam haina haibudo yes government is akhoi gi se double engine ne
एडवाइजर हापक्पा चीफ सेक्रेटरी हापक्पा डीजी हापक्पा इसे अइना हापकद बोरगसु आदगी इंस्ट्रक्शन दुगी मतुंगिना मरमदि इरांग दु थोबनिना हापक्पनी मी सी ऑर्डर थो थोए ख्वाइदगी मयामना खंबिगदबदि यूनिफाइड कमांड हैदना हजिक लेरिबा सेक्रेटरी असुम लॉ एंड ऑर्डर की करीगी ऑपरेट तौगदब सिगी लीडर से लीड तौगदब से यूनिफाइड कमांड से अयाम मतम मतम पुनमुक्त स्टेट टू की चीफ मिनिस्टर न होइबनी मधुबु हुजिक थोइबा मणिपुर थोखरिबा घटना दुगी मतुंगिना मैतै यमदि तसेंबदि थौदोक्तु सरकार गा अतोप कांगबु खरग थोकपनी मैतै गा थोकपदि नते आई इंटरव्यू सो हाइजबदुनी अदुबु मैतै गा अमगा इन ताखमिना अइना मैतै ओइरबुगी ओइरमसु याय आइंगोंदगी यूनिफाइड कमांड की चेयरमैन से लौथोगा अगोंद पावर पीदना थमगा हजिसे मधु चलाइबदुनी मधुदी ब्लैक एंड व्हाइट क्लियर होइरनी अदुना मदैदा अखोई पॉलिटिक्स से लेबाकी होइबे इशूगुमबददी जाति होइबे इशूगुमबददी पॉलिटिक्स से खरा कितंग वैल्यू लेना तो होनिंगे कितंग ngangasu saasu sairasu kitang value leina kitang tawhanningi aduna honorable member karana economic package haibadu yes akoi economic package hana hek hogropagi da koi honorable prime minister gi da koi 2000 crore guma thuna athu da pbi koi masigi management package si tongna baina tawbune do 500 pidai akoi sidai da ngasai gi budget species yaubani 500 pidai ado ai handak chatpadasu ai amu hairami smai smaina khuji plus 1 rak thoe health som lai gra adui mathakta irang sina thoba singsi yum si thuna sadaba yaroi hara hoji saba budi honare yamba ado ragasu mai magi mafamda hanjalendaba yaroi dabanina haidana tawdana ai hairami adu soidana flood kisu kari kisu asoba paisa khradi hoji pira ibisigi mathakta khara pirakne habigi thajabale speaker sa aduga amana ngasagi akhoi buffer zone haiduma Manipur police की कोई की ट्वीट तो सुथोक रहा बनी है तो ऑर्डर वो इंसु थोके बनी सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन ट्वीट यस मणिपुर पुलिस की ऑफिशियल ट्वीट मणिपुर बफर जोन है बलेते बफर जोन लेने खाइदोक बलेते सेंसिटिव एरिया अदुग vulnerable एरिया ने खाइबदी लई हाइदना अदुमा सेंटोक रहा बनी अदुगुम्बा मदुमा कोई भाप तामिनसी अदगी सर रेलवे लाइन की तो रेलवे लाइन से मुझे यहाँ स्पीड नहीं रहे अदु बलाइबक थीबदी इरांग सी थोक रंगे मांग याम साथीब लैंडस्लाइड तौबदुदा लैंड कंपेंसेशन की सयेन अमम लेबदगी सिंगी एरिया की सी मयाम हेना खंगिरंबनी लैंड ओनरशिप लेतबा पता की लेतबा अदु तौबा अदुगुम प्रॉब्लम सिना अखोइना कंपेंसेशन पीगे हारसु अदगी कंपेंसेशन पीगदबसु नियमना खितंग मदुगी सयेनब मयामम लेबदगी मदुगी सयेनबदुना थेंगदबनी अदो इंगना आई नहान चटपदा रेलवे मिनिस्टर सु आई गुनरगा फमिनरगा तौबदु याम अथुबा मतमदा अखोइ मोइगी आदगी मी थारानी अदुगा हुजिकी डिस्प्यूट लेरिम फमदु सेटल तौनरगा अथुबदा रेलवे लाइन सि इम्फाल यहुन्नबा कोई होनरी पांडम थमजरी हाइदना थमजगे अदुगा नसाइगी रिलीफ कैम्प सिंग लेरिबा सिंग सि मयुम हंजन्नबा ऑनरेबल सीनियर मेंबर यामना इमोशनली हाइबदो इखोइ समाने इखोइसु याम लेहनिंगे अदुबु मोइगी लाइफ की सिक्योरिटी दुना मोइ हेना मरु ओइबनिना सोमदा कोई पॉलिटिकल सॉल्यूशन चमा वारी वताई सानरगा यानब अमा पुरक्ति भौगदे यामना संग याबा सिक्योरिटी नै कोइना प्रोवाइड तब ngamba सिक्योरिटी न ngak ngamba जगह सिंगदि लोइना संगले अयामा हंजले मयाम ताबिरंगनी अदुगा यादब जगह खरदुदि एखोइ पॉलिटिकली सॉल्यूशन सिम तंग नेना ताबा मा लाक्ति भौदि एखोइना मोइ हेक थिंजन बाय दु धर्म थोकते नुंगाइ रोय हाइदना कोइ लैबनी अदुना हुजि आइगी थाजबदा कोई सिगी स्पीच सिदसु मैदाम गिदसु याम फजन यावरे अखोइ
ꯌꯨꯝ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯒ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯡ ꯈꯨꯟꯗꯥ ꯂꯩꯇꯥꯍꯟꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯀooperation support ꯁꯍଯꯣꯛ ꯆꯪꯉꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯕ ꯆꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯀꯔꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯁꯤ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯍꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯇꯥꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯇꯥꯟꯕ NRC National Registration of Citizenship ꯃꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄꯦꯛꯁ ꯕꯣꯗꯤ ꯑꯃꯅꯁꯨ provided under the if the Supreme Court agree to supervise or Supreme Court ki supervision makhada oiragadi moi adusu yaningi haibagi mot phongdorokibagi press statement tholakhre ngarang nahan maksu yam nungaiba mokhoigi loop khara dagi organization khara dagi akhoi singda poppy drugs poppy thariba drug thariba tawriba mayam se khoi totally masi akhoi thinggadabni haiba tholakhre yam positive oiba pot mayam am lai aduna hujiki ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯔ ꯏꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯃꯥꯏꯒ꯭ꯔꯦꯟꯁꯨ ꯈꯪꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛ NRCꯗꯨ ꯂꯥꯛꯑꯕꯅꯤꯅ NRCꯗꯨ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯁꯣꯝꯗꯒꯤꯁꯨ NRC ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯅꯤꯁꯤꯗ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯁꯔ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯇꯥꯏ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯃ ꯍꯟꯗꯛ ꯆꯠꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯩ ꯐꯖꯅ ꯕ꯭ꯔꯤꯐ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ ꯋꯤꯠ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯔꯤꯂꯤꯖꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯣꯏ ꯑꯥꯗꯁꯨ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯅꯥꯀꯟ ꯑꯅꯤꯃꯛꯀꯤ ꯇꯤꯝ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯀꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯩ ꯉꯁꯤ ꯍꯌꯦꯡꯁꯤꯗꯁꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯈꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯤꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯕ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯠ ꯊꯥꯅꯔꯣꯏꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯦꯅꯥꯎꯟꯁꯃꯦꯟ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯔꯁꯤ ꯍꯥꯏꯖꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯒ ꯂꯣꯏꯅ ꯋꯥꯟ ꯕꯥꯏ ꯋꯥꯟ ꯏꯟ ꯗꯤꯇꯦꯜ ꯆꯠꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯒꯕꯔꯅꯔꯅ ꯉꯥꯡꯕꯤꯔꯝꯃꯤꯕ ꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯆ ꯃꯥꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤ ꯑꯩ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯖꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯕꯤꯅꯕ ꯑꯩ ꯃꯨꯞ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯑꯦꯃꯦꯟꯃꯦꯟ ꯃꯣꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯋꯤꯗ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯖꯔꯒ ꯃꯣꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯑꯦꯗꯣꯞ ꯇꯧꯅꯕ ꯂꯧꯈꯠꯆꯕꯗ ꯍꯥꯎꯁꯅ ꯌꯥꯕꯤꯔꯕ꯭ꯔꯥ Speaker, Honorable Leader of the House na hujik haibhibaduda ai wafam amkhaktang kano clarification tawnaba lawjahoge aroibagida sir NRC gi matangda haibikhibadu NRC si karamba process ta chanahangadabuno akhoi House na di 2022 da main akhoi gi bill pass tawkhre ek kano ek ti onri koi state da pass tawkhre men aduga amuk kano da amuk endorse tawraga amuk su ani ra koi pass tawkhre state assembly sida NRC se sir masi chanan bai basidi center gi oiba achauba ama sangadabani madu honorable leader of the house na NRC si chalhanabagi miyam da piriba House the Satkiva August House the Satkivasi. Honorable Prime Minister gi signal Pangbirabra, NRCC House the passed out from Mina. Masi Center Government the Parliament the bill in Putoga, Raja Sabad all Ekola Kadabani. Aduna double engine oibenina. NRC what is a progress kari lere. House the August House the passed out Kivasi. Simtang Sinto Piram, sir. Supplementary common wine. Sir, saya ini thamjaba, koi youth volunteer hai betare, kunngak pa si sir, han leiram de 2023 ki May ki tang ahum ki laibak thiba thodok si thokram matungda, yamna di mayamna di warau bigano, sarkar sina, issue du fazana timely control ta hodo budagi, tangai fadana izati aduga maramdam. Kanana bedong to punsi ka thorok khiba youth sing se masigi future se sa araibo oiroi hujik criminal law mayam ama anoba mayam ama tawre aduna hariba volunteer sing khungak pa sing se muji awaba ta dana ba
amendment si ai di haja bu ni ga sai masi hapchan si masi amaru ni na ha lising yam khre sa lising yang kai hum phu hum dra lak mayam se ngasi di kun nga pne le ra atrai ta han ba se sa masi chumoi aduna sarkar na sigumba thorokhiba kun nga pa tholokhriba situation na yad na tholokhriba se marnai ta dana ba sarkar na kari lokho ka da ge adwa area dum tang khani ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯤꯗ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯖꯗꯨ ꯂꯩꯔꯛꯄꯅꯤ ꯇꯧꯖꯔꯒꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯂꯤꯗꯔ ꯍꯥꯎꯁꯅ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯔꯥꯍꯨꯜ ꯒꯥꯟꯙꯤꯖꯤ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯆꯠꯈꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯗꯤ ꯎꯅꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛ ꯌꯥꯎꯅ ꯒꯚꯔꯅꯔꯗ DGPꯅꯦ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯒꯚꯔꯅꯔꯅꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ CS ꯅꯦ ꯎꯅꯔꯦ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄꯨꯡ ꯑꯃ ꯈꯔ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯩ ꯗꯦꯟ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯆꯥꯎꯔꯤꯁꯤ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤꯅꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯆꯤꯡꯗꯁꯨ ꯑꯁꯨꯝ ꯎꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯐꯖꯅ ꯄꯨꯡ ꯑꯃ ꯃꯌꯥꯗ ꯎꯅꯈꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯨꯝꯇꯪ ꯁꯤꯟꯗꯣꯛꯆꯒꯦꯅ ꯇꯧꯖꯕꯅꯤ Speaker sir, kanogi honorable member mega gido kanogi honorable member Ranjit ki do hanai paige kanogi Speaker sir kujiki irang thokri si phanak kuire sahi ama makhai phare thoidongna police ki side gi natraga security gi agency ki side gi karan da da kangu da phaba punma to bugi tabiramoi ekhoi government su dum yengi karan da ba sing di upai de roi karan da ba paisa khaiba paisa lakpa aduga sen munba mi gi adu torma dum yaur ga di upai de roi aduga normal oina khun ngak pagi leiba village volunteer da karida pangtok to ta su tabiram khro aduga yaring gi tawduna busu ekhoi karino ma government gi policy to tawna busu khoi madumati khona jage haina thamjage andagi honorable member mega gi to kari NRC ki si koi sidai da koi house logi budu refarm to bani hana mama gi ama logi busu le budu refarm to bani ai center da kan taksile ai da natana apex body ani hum tampaki ma di hilgi moishi ama taksile ai adu center gi ponina ai hujima sidai da kari stage lege du da hairo ge du taunna ba kan taksile na sa namai thamjage sa thank you Speaker sir, NRC is central law ni parliament pass tawgadabne adu aina sai thamjaki bido sidi honorable CM na de NRC su pire NRC su chatnare na ta kano tawbiba adu nate ai jingta losin de nate adu ai jingta confusion le ne honorable speaker nate lawyer ga sengdok piyo ba aina sengdok khre ai si lawyer ga unda sengdok piyo ba NRC sanare habinate NRC aikoi kana tam phangna ba honari marak stai da NRC dauna manaba pot akoi biometric logna khotna mi khandok ba hore haina I public speech ha haibani adung dang haije gitam Honorable Prime Minister pan India the NRC ki kaim ta khanadri haire Honorable Home Minister na amo NRC nationwide chana sida contradiction ma Honorable Home Minister Prime Minister leading check se da sidi khoi state na ngam ba su state ki purview de leiba post na te adai da se da NRC superior haibra keno hek haiba da akhoi de ta ba yam wa ba Manipur ki praja jing che ai haijalaga ta yani na khanbi bra keno ada seng na tabi u haide ta ba ka seng na tabi House na Yami Ravnina, the motion that the members of the Manipur Legislative Assembly assembled in this session are deeply grateful to the governor for the address which she has been pleased to deliver to this House on February 28, 2024, as she adopted. Ngasi gidi makha tabai agenda laitrabanina House asi hayeng ayuki pung 13 pawai thokjare.